Point anchor one so Auntie Magia da say. Good morning. Asante Zongo. Papa. And I pay what home to say. Also swing out of you and a daruma. I better prepare my wedding and Majonka. As I will not tell you what. Amen. And I mean, why be my as I feel why be Papa Ghana Bofa. Why ye be Papa? That's out my Ghana. Say you Bonia. Ah, me almost said one. I can't come with the hoodie. Masa, Papa be Papa. And then Yawada, a child of Vida. Send your Yago to Papa be a swa. The big cookie more than that to say. Yaga Ghana Bofa who pay. I ain't Caudio, and I send Caudia. Amen. Amen. Asante Zongo ya da se papa apasa wonso. What to me a friend now what do I say that? What do you about? Good morning. Good one, Black of Brown Entertain. Me pacho me hu ya papa apa ya fro say. Pacho Odon is living on good. Odo ye na Nyankopon se. E da nyame ase man pa bia chi. Black of Brown nyame show bebre ya nsema odi brain. Ghana man nyina say ye da wasi. Amen. 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 Me that say. 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Morning, Brakoma. Me pacho ya fro say. FM said Casafi Sakon. Set on up ye na Nyankopon se. Brakoma, me danya mi ase se o ma de pachi amatun kan our radio station. Brakoma, me onyo kesin kwa shese ma de brand no pay why. Amen. Me that say. Danya mi ase family woni member ni yire ni mebusua. Ani die busua fo nyina college obi bia akopon ka ye ho. Onye akoma so ade maye. On to ye pon ya tamfo ni. Ni fi adun kwadum. The base Samuso only a film on financial tabakessin as Rakuma Unya no Adana Sama. Right, Mate Yankopon ka won so home. Hello, good morning. Good morning, Dad. Now, Pacha Mohuye. Yami Adom Yahuya Papa, Paya Fro saying. Pastor Fleming Mercy, Mikasa Free Mercy, and a pay and Yankopon say. Pacho, and a pay dinner, Mercy, whilst our boy a home by, as I'm mad, actually. And then Raya Kodayeno. And Binum cry, me Kodakra, my mom by the Radina do my rapa. A small number for Concona, and I'm away, will be a my judge, will be a sorry papa. Then I may ask. Then I may ask my wound or yearning a woman. Papa Juma Moyen, a yeti. So Yamia Juma dear, a yeti. Then because Sarah said, O Mama Hortin, let it be a on Famunco on San Famumra. The Omo Mugu studio Hunina, Kola, Penifocusing Kola Suina, then I met him home. Rather than Kupona Cassan Common. No more Mahorti, Nephi debut on better them, no for Munko, but no, Juma will sit at Nakupon some Munien, Papa is sweet. A radiator, when she so go, Musuno Munia was studio. Obia shall be adding. Now, Shirawomu, or Mumma, made no more Busia Funina, Radin Shiramo. No more Juma Moyen, and so Papa no pay me too. I had a fortune radin sa. Me too, I pay for radin sa. Radin Cassam warm who buy. On some we are real. Say so product for some man mumpa. Monta Papa accident in the dorsal. Mr. Radis a raddy, when it been a year or may you accident to be binna. I rather fire born in chair. No accident in own chumon and crow for wood do a raddy. Mr. Radis on Kayamu. A driver phone in Nara. On Fan Santos Tiano so the Bibiano Biano Cubiano. And I didn't be a crime. Okay. Now some farm mumbra. Oh, some dream. Then I see what you know. Amen. Good morning. Good morning, Black Camera. Me pacho first saying. Me pacho kucheni o Mikasafi Zungulin Accra Central. Okuchana pay and Yankopon say. Yo, Black Camera, Yamin Shrap, Yamikos not in the Muso and Chirel. Amen. Now, the be all more what things sonko let me de Asampano and Fa Embre. Yo, Black Camera, day so, and nay, Miam Sumisu D. Medanyami Asi. Oshobo Somia to Somi and Sa. Yes, Chassis. Yanibi be nampu na Chassis. And that's also enumi ye ne ebinum enetiase. It's a new kucha and rampu me kodati sufu. That's a Ghanaian yaname so crachas for Moje di Murfusania. Namaneme Yerena Memba, Mebusi in Minatum Quemua, Nasadania ye in the other mano. Mempa bonus say, Yamabi to Yanamosi, Yabe or how near Sania Maniania Quisia, Petu Petualia de
ya mini fi akwam na bibia bu phone lines a ya tumi de na sene ayi amasafu Yehowa na do ti amen. Amen. O coach Ameda say good morning. Good morning, Hitman. Me patch you for saying. I didn't know Pampansa. Me patch you yende Nyankopon say. No pensi e de kijam po Nyankopon say. Say odi ene de nso aka yenda ho. Se mada se de abodi mamodi egu so wedi emu efusane no. E be ko so adana se. Dana se e de mam mebusie nyina da. Na mo edwumayɛfo nyina mo DLFM de radia se e de mama nkwa ye maame odobroni nso de radia se e de mane nkwa nitia fada my father mutia no ma ye na ye tre nenka ache de radia mo bibia amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Me patch your piano na pe wapom to say. Ye me dum yo DJ Hitman. Yende Nyankopon say. Je bia nyame wa ye biu. Je bia me say at the best on demand me no. E djuma wo me life pa. Let me shout. Let me enjoy pa. The next time me madam sister mama what the money market. And I'm boss come shoe what the money market. And I'm go that ko fitela what the money town. Let me friend me nya wa ada. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Hitman. What's the? Oh, very much. And I pay what pump to say. Nyame adom ye ho ye won so e. Yago ba do mo me gina me na so pa. Hitman. Because every odobro ni chance. Ma me too. Nyame nka mo. Ana mo ban. Me dia se dem otufo Nyankopon. O mo bro hine. Therefore hine. Bambo hine. O Nyankopon ni tumi eso hye obonsam no. Se Nyankopon no e na no pai. Ye da na se. Eso waji ye free musu asan kwanhia patuwo yare how amane en so hwe biala mu. Mede nyame ase ede mama princela odobroni nyame nka woni nkwala no mede nyame ase ede mama asarbuchi majo mede nyame ase ede me maame Auntie Mary mede nyame ase ede Christy o santo mede Nyankopon ase ede Lili o New Town mede nyame ase ede Auntie Mary o Japan Estate mama Cassandra mede nyame ase ede mede nyame ase de mo Mikey, Mate, me da say. Good morning. Morning. Me patch. Ya hu ya papa pa fro say. Obia hu ya anti comfort ma minti o. Mbacho no peso me da fiswati. O wa na do e bia. O san ya do me ye. Ata ma na de sako ka kan ti ye. Yan ti aje. On so o ma ya ti la ye ti me ya. Me da ma me le ti an kwa me ma me nana. Me to no. Any ye pastor bishop ne aku ode dori. Ya me bo mo wo ban. Na someone dey. Uncle, nyame ba ya ho ban, no bo mo so mo ban. Awa Yesu. Amen. Amen. Me da say won so watumi afre anope na wode waseda wodi aba. Good morning. Hello. Good morning. Me ba you for saying. Oh, good morning, man. Me ba you for saying. Next time ba da kon ko go je do by the question with. Yende Nyankopon say. That's it. I sense me da kedi ampo. Nyankopon ba ta ya ba na. Nam na adom ne bobu ho so no wa mo bora me kwa ka ta fon kwa me da na se. Da na se wi am da na se me wi asma no mangana. Ama pen na abura fun ni na. Da na se. Me DLFM ko fa ba da ji ma fa Hitman samedi enu ni na. Amen. Amen. Yeah, that's say won so watumi afre na wode waseda wodi aba. Good morning. Good morning, Bakwabra. Mrs. Minta, wapom to say. Nyame adumo Bakwabra anope won so wapom. Nyame adom enso me hu ye papa. Papa di ache na anope so techema da bodue moje di mu afunsane. Ene ye mma ne ye fiefo boni biensi ya. Yasa no sa anope won sane no beje na yeyi ene na seda. Anope ye da na sosronko. Kalfe ye ni panyina na enya ni sei. Aw na nne wasa di afi ba kwa kama be mu anafe ho. Aw papa nyame kese me hu nyame kan kire ne bi. Aw ora me ni me fie fo da wasi o. Se ne woni da me fie de ne de nyina wo hwe me fie no. Papa me sra ko so ye ne sa ma me. Me ni me fie fo ye se ye ne hwe ye de ano pamfa DLFM ti ama man ni amansan beti ye nka
say ye kan waso da ne waye ye erade beji waso da na no pe wase beji waye ye na no pe se ni abrabo ni ti biye mu no erade wudi ye nnemu enti anope beji waso da ne waye ye enyonyam ka wudin bebi a wo bia na no pe abofu etwa wo ho ahia na wudin a ye de for your wanwa enti anope wugusu ye akasede enne nkwalo mo kwamache nkwalo mo na mwe ne fifth match nkwala mo na mo dress mo ko school mo erade bo bia ho ban ye nim se obetimi aye nti da dan den na ye dan ho bra kwabra anope so nyame onhira amen no nti nani mo nchira so fo kasie ba kwa awie ye mbremu erade de wo be ye adwuma Oma niye wo mu no empie na mansan nyina hu ewo Yesu din amen amen the loyal fans of DL presenters for Mark Sandra baby wo bia me ye we mitia Mr. Sakwa de 49 mitia ma ba ko pe reverend baby wo bia nyame nka ho ewo Yesu din amen Mrs. Minta final call na fe you fast that you fancy good morning bra hey great to have you no pay wapom to say Onyankopon home mobo me da so tiase me hu owia nel je de nyame ase Hitman great to have you onim se Bible mu David kan se me o se me koda me soro na Ewurade ba se kura me mu no crepa na nso nye obia na beda soro na Ewurade ba se kura ne mu obi beda soro na nano atia obi beda soro na wanya stroke wona mpaso obi beda soro na ontimi mpegya ne nsa obi beda soro na nani efura obi beda soro na adwen echim edikinsia nanso so Nyankopon awowo ame sanema wenyina wamana paramia na yadom over wo sanyimu wo aboma me adikesie bi Ewurade ayama me no amamenye nije ewo makomemu adikesie bi Ewurade ayama me o amamenye nije ewo makomemu the late Bishop Michael Osebonsu Bishop Yamisha wate. Bye. Right. Great to have you here. That's a papa say unso to me a friend. I was said that what they about. I bet you didn't point out one day and I said that. One year come as what you know from my head. Every free fear here quite Jumay. Once you are quite a taban, so one fire and call. Once some family bedra some DMO, yeah, Banny bedra. Like I said, bench the boy Yanko Poya that sell. Can Facebook messages in the car crowd. Pakwesi Thomas said free Thomas. Community 2 BBC. Also watching live from Tema Community 2 BBC. Pakwesi Thomas message on that. Richard Ahria, DJ Ghanaman. I say I thank God for my life and that of my family. DJ Ghanaman and the free bachelor. DLFM and next the free whatever. Janet said, what in the message about no pay? I said, how you doing, PSA Kwabena? I'm here, Papa. Thank God for the gift of life today. Amen and amen. Piaga, I said, good morning, Bra Kwabena. Ma only go car. Good morning, Hitman. I'm big you watching you live from Michelle Camp. Today is my birthday. Oh, wow. And a big happy birthday and confirm out. Mami arrange for poco as in the banner pay. Was one in the bush saying at the Yanko Passe. So Hunda. I da fe to say. I want him come out. What the Yanko Passe. And it's time for sports. Yeah, they're good able some more bam. I go promise on sir. Shit. Nyanyesaya mami, obi yebida, obi sintomi yebio, Jesus waya wawado. Nyanyesaya mami, eya wawado, mingi Yesu benato. Nyanyesu ayeya, oh, one brother betu miaye. Oh, nyanyesaya mami, eya wawado, mingi Yesu benato. Oh. Yesu ayamame, mitu mintiasi, mingi Yesu be.
Ara pe this man can do say man busy. And a man de friend wa. I go promise to survive a crowd. And I'll pay Johnny live on Facebook about. Now once watch share link you know. I'm a fufurubin so to me I should be and pay. For the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Mommy's out of paper pump design. The multiple award-winning journalist, Mr. Hitman. Maybe I will call you. You didn't sounds way. Yamia don't know who your papa. You didn't and when him say anopa sorry, I idea your papa. More dinner. Now over sorry anopa. Send a great you have a free our kind you do. And you will be an or best sorry anopa, Radia Bassa, Ebekranimo. Yes. Will be one more best sorry anopano. None who do know. Will be one more best sorry anopan when you stroke. Oh, will be one more best sorry anopa. That's just why basa. But I bring you any sorry, Radia Bassa Kutayimua. Like I said, Radi. Yeah, that's it. Yes. And it's a beautiful Thursday morning. And ya wada sunkukra. Very well. And at the Crontia make us a ya wada sunkukra. Senya me aduma watching. Yes. And we my Ghana in your 69 years. Yes. And what in Kwemwa. It's a beautiful Thursday morning. Yes. Now every step you take today, may it lead you closer to your dreams. Yeah. And a more biara ube tuna nano pay no. And fa wombe woda your so home. Yeah. May you rise, shine, and conquer. We need the make a charity for no pay. We know a prophetic one, pa. Be no pay. Odi for Hitman and mechanism. All the arm and a measure to work. Create. And to maybe I will be an over to make an arm or two. Yes, Sansana. We bet him the arm and swap to Facebook. Because now no pay in West form with prophetic words. And to all join here live on Facebook. What they all join here live on Facebook? How about no type arm and Wɔhɔ. So every step you take this morning may it lead you closer to your dreams. Rise, shine, and conquer. To join here live on Facebook. What the answer be type amen. Our Facebook page and so just join us live on Facebook, live on YouTube. Now once what type amen no na fi bibia aye kama. Now something I want to say. Something when you papa. Oh nice. Yeah, then I say pa so. Catch and say then I say papa. Now Oscar 13 so. Oscar 13. Champion man. Oh where's he from Buruta? Champion man Oscar. Oscar for show in the group. Debbie. Wonim oba ko pie Oscar so ye. Na oma bie mu a omuti Anidaso Wɔhɔ mo bia dwumadi nti Oscar won fa show no dabi won fa ndi agro nti they join live on Facebook send here man busy kind no ba no type amen. I can see a lot of messages never Agnes Obinwa enso de ne amen aba no pay man busy wo bre nie agudi ebunsam yenkwai right ebusuano pay me mo achemo akwa ba kwan so nkoso kramra deal 106.9 mega so emaso yada agude mu nsem no enso ebesum djumadi kese so we no Anidaso mo bia djumadie asusua Mr. Hitman Godfather Trance anopa bia mra no nsiampo ekosi se no nkro bebo no Trance ene na pamfo enso de ade e kan se we no morning show Anidaso mo bia no enso timi eba wakwam na bibi bia e kama mra so besima kadu sai man bi se mensuma so media agude mu nsem ana ebesum anopa djumadi kese so na bibi bia so atimi akonka da PSA enko ema Lumba super maka chosa brano branu bia trans say dia na se Lumba super omana omko emu anopai wo mafa djumadi nyina o kanti anopai mi busa enso bai kra na wonom anopai onso betimi amansa ka Lumba super ni bi yenso so amepacho ye kita dia kan se we no eye tricycle bobo ya empokra ene ade kan sabo so kan ma choni nyina no wonso betimi aba na se wetimi abetu Lumba super ni bi na wato sanse nsunwan waso a abadwama so no bia enso eto ebuba bi eye Lumba super anopai me kan fu Lumba super enso so ede ama moami me pacho junior ene princess mu kosuku anopai obebo maten na ye se waji Lumba super bottle ni bi enso ahyan kwada ne bag nim me pacho mu didi wi amonom na bibi bia so akonkan yanoma yanso yakotrete office outdoor me pacho anopai nso american formal se udidi juma eye Lumba super madama yesin konya so ya gude mu nsam no enso eba sanso na flame condom anopai mo se me kan cho ya brand here ube bie jade no ani flame condom
condom masa stimulation level no so kon kan pa enti flame condom simi kan chiro anopai wo konseni ni ayese edu sa moment ne dia ugina mrante nyina enso na masa nye so kototo papa so enti flame condom na anopai wo de je matches outdoor na ese baby girl so watimi asi forma ma na bibi bia kon koma dama yesin konwa so yara gude mu nsam no enso eba Mr. Kwame Afum Kenneth Tata obo Roman Jesse Michael awuni ana afa kompono odisika brante wetamachi ana yesin konyare agude mu nsam no enso eba DJ Omarion Power to the bumper abranto ebranu brand bia medino nkomo na obo adwuma bruto fra chichi ne bencha umachi na se waja ne yere ne ma wono abetra se enso MC ana se wono so aboa dwumadie no images outdoor videos outdoor empokra ne reactions no abrante medino nkomo DJ Omarion Power to the bumper wana branu brand bia otimi se di sa dwuma no enso ema onsa so dwumadie no so ewo social media platforms outdoor so enti DJ Omarion se da PSA pa ana no pa yade ema na bibi bia konka ya shasia as usual fly number deal 1069 the konko phone cross so amana ne nkomo ne latest exclusive ni nyina no yade ni nyina so guo na wonsa so ato dwumadie nso enra me pa choko piem on minor ye friend say Englander we no na ye ade kan say English Premier League week 29 ana ye yifu ana club ye friend say Aston Villa trafie ewo Villa Park ama Chelsea the Blues we no international DJ FIBA team no antiama esa ni pie no wana midi no komo ni Chelsea ana branti we midi won komo me pa twenra omo to Aston Villa ewa dia kan say we no Villa Park ebo Aston Villa kan 9 womo timu ba kwa branti ye friend say Joao Pedro wenya hat-trick me 3 goals say osa game nim win him on the second minute ana branti friend say Douglas Louis Okoka ntokwa chanie masa odi kan the first goal no enso 2 mark club friend say Aston Villa Chelsea si munsoma de by womo on the 35th minute ana branti middle no komo Joao Pedro timite kano edema club friend say Chelsea 45+6 Joao Pedro Koya what the second goal no so me patro ye call first half by second half 55th minute and a branty friend say Cole Palmer the weather is too cold on so and the third goal no pay so and so the man club friend say Chelsea and dia can say we no 64 minute me patro branty friend say Joao Pedro and so the dia can say fourth goal no and so ma bibi bia kon kente na me no kase no enra ukopiem and so our Villa Park at the time a club ye friend say Aston Villa so and the club friend say Chelsea bono na say Chelsea twa form so eka poly na amutimu bako na mpacho Brighton and Overbian enso trefima Arsenal the Gunners enso kobo mekane bako abranti a friend say Bukayo Saka wonenya the only goal enso asa game nim on the 9th minute and on so timi share asa goal no edema club ye friend say Arsenal me pacho club ye friend say we no Manchester City one so trefie ewa Etihad Stadium and the club ye friend say Nottingham Forest kote me pacho game ni ande 2-2 and also enkoma akrefi aba on the 35th minute Ghana need to share Antoine Selam Semenyo and swing first goal now sa game nim abranti friend say Morgan Gibbs White and so responding really quick and so 56th minute and so my club friend say we no Nottingham Forest and afa Crampono Rodrigo Constante one eto Asia second goal no and my club friend say we no adia kan say Manchester City on the 62nd minute and akwadana yana say we no abranti friend say Elliot Anderson and so to be taken on the 76th minute edema club friend say Brighton we no Nottingham Forest na give big game no and so toja was St James's Park at the time we no Manchester United at a club your friend say Newcastle United game no na no atenenya bru amaza anu atene papa winning my branch friend say Anthony Gordon just 45+6 and otimi converted penalty ne kama pa and so edema club your friend say we no Newcastle United na Carlos Cedric Casemiro and so etimi take in the space of 3 minutes what take first half nima 45+9 and a branch midi no komo Carlos Cedric Casemiro and so etimi take na way masa shocking akwadana branch your friend say William Osula Wano Etimiti United for Kuma Enra was St James's Park 90th minute. Born in Yapon crowd during that time Crampono. Nese Newcastle United so no numerically omo da form a cup back home. Make just omo 10 against 11. Just omo the 10 men. And so Manchester United. And so ewa dia can say St James's Park. A brantia midi no come William Osula. One nya winning goal no. And so the man club your friend is Newcastle United. And Tiano so come akra.
a if you are Banamino Casino, win him some Manchester United since idea can say last year, Boxing Day 2025. There is a 26 December. So Mario 20 Boxing Day 26. Yes, and to produce a papa DJ Mario Power to the bumper. And I say also Edin Commando Dona Soba. Until last year 2025 Boxing Day and I say yeah, dear can say no. 26 December no. Into Mario Buane really images in the ending come on. Me Pajona Manchester United so and so start here dear can say unbeaten run. When him so almost start here against Newcastle United. And now it was St. James's Park no. Newcastle United Kroya no so team break here dear can say no. Unbeaten run no. Into no yan come on few about nani ma brante a midi no komada da ese William Osule wanu so nya winning goal no edima Newcastle United over kai the year 2014 Manchester United organize a tournament bi enso edima enkwada na me pa akwa abrante a midi no komada nei eye William Osule wotimi kopie sa tournament na se wo bo brutal United for enso etimi abo na ba so se ono ana ye best player enso sa tournament me to man bobo ye pia images ni yasin komada ye di nyina se ye pia eno so enkomo akefi oba enti abrante me di no komada no eye William Osule wono na say DJ Omaro Power to the bumper enso de na to Facebook ne so no wo join this show no live on Facebook capital D capital 106.9 na say won sanso ton komona ye di ne so na bibi bia kwankan enti abrante we winim say United so organize sa tournament no wono ana timi je sa best player of the tournament enra masa akwada ni si form abrante ni si form wono na nya winning goal edman Newcastle United man nam subi and me no ka say Manchester United omo unbeaten run no and so etimi abawe na nra yanko ne yanko piem time ma me pa club offense Newcastle United and so enya winning goal abrante offense William Osula. How are not feeling it here? Oh, St. James's Park. Pressure legs than most on the pitch tonight. He's kept it in. Murphy's in the middle. Tonali's up there too. This is William Osula for Newcastle United to win the game. The 10 men have done it. Is that to be the goal that condemns Michael Carrick to his first defeat? Pressure legs than most on the pitch tonight. He's kept it in. Murphy's in the middle. Tonali's up there too. This is William Osula for Newcastle United to win the game. The 10 men have done it. Is that to be the goal that condemns Michael Carrick to his first defeat? Henti na say yana nkomono enso akoye was St. James's Park at the time. Newcastle United so Manchester United. My academy no mutimu back. Now after the game, what penny friend Michael Carrick, head coach at Manchester United, or the Enquires say Anidaso. We played the game tonight. I think it was the way the game panned out. I think we had in our hands largely, but credit to Newcastle. I thought the way they approached the game, I thought we knew it was going to be a tough game here, but we navigated the game to be in a position where we felt we should kick on, and we didn't really. So yeah, bitterly disappointed. Why can it be so? Heti Michael Carrick, head coach at Manchester United, was really disappointed. Ganra results are no musheni manyano kra, and also etimi toja I was St. James's Park. Madika Kacho say Arsenal the Gunners, and so etimi echifa club. Weno your friend is sempono e Brighton and over Biameka Bako, a brante fence Bukayo Saka, and enya sa goal after the game. Mikel Arteta and so Edin Komakra. League offers you different things, and in relation to the context that you face as well, the moment of the players as well, the issues that we had even with the players that started. So big credit to the boys because the effort they put in is astronomical. I think on the day, there are certain things that we have to do better, but the commitment and the desire to win that they have is incredible. What more can you say about Bukayo Saka? Where ye and come on, Mikel Arteta, head coach, and so the Arsenal, the Gunners, and so it after say and we know and so by against Clubber. Your friends said Brighton and over Biana Clubber. Your friends said Manchester City head coach, Joseph Mario Guardiola. One of the come after say nay, me patch club friends and Nottingham Forest, and to me, hold you 2-2 draw at Etihad Stadium. Yeah, disappointed for the result. We did everything again. We didn't concede much, and
And yeah, we had the chances at the end, especially, but during the game as well. But yeah, keep going. We just spoke to Bernard. Enti we keep going as Joseph Pep Guardiola was no nemra nteno mo gusu akonkoden enso ye nkoma akra de sumi ye di nyina so ma e wo dwuma de nsina nra ukopie man so man na face Spain me pa cho big game ba kutoja we no na Copa del Rey second round anase we no second leg encounter me pa cho club friends Real Sociedad enso ne club your friends Athletic Bilbao after the game no enti game no o man twen so kakra u de image we ni komo ye du e be di san komo no me pa cho club friends Athletic Bilbao Yahama Real Sociedad Ekobo my cannibal kunti say Copa del Rey final na set nti o man be piasa image back no club friends say we no Atletico Madrid and Real Sociedad omona ombebo sa game no enso na reporter mete and say game na shisha so enso e o man na anase we no kura your friends Sevilla e wo Spain mamu me patron himself final no ticket number anase hotel no eno so about hotel say am say final na e beto dwa enso Sevilla Spain mountain so no say am say 3-star hotel no e range from 816 euros to 1050 euros. Inti sanso na kopiem 5-star hotels no and also 1317 euros to 1960 euros inti and then you pesa otimi kwhwe Copa del Rey final and also beto 18 February e was Spain adia me patron say hotel adia cancer accommodation hotels awodo and also editing tima o mine your friends Spain Sevilla no e hon koma aka and yedi nyina so asomo na club your friends Atletico Madrid and a club Bilbao and I say when a Real Sociedad and ebebonti yes champion and I say we no DJ Omarion port to the bumper and I wepia image in kama pa yedin commando do na so somo e wo dwumadi ensu afiri ayan fan commando do na ensu ansomo e wo dwumadi ensu na bibia kon kan na nsentema mi bedi komo ensu acho so panina ye friends say jogging Lumba club wono so atimi akofa club ye friends say Red Bull na eno no a global head of soccer Edema Red Bull club no and a reporter mete and so panino was so consider as a season we buy we are we be or the say dwumadi no ebeto esanse na mo boni din sampo no 1 to 2 niama en farmer club no na nemom ene yakoba de say o take decision bia enema bia obeka bia no mpanifo enso enfanya hwintia no nam so bi ana panina medi no komo jogging Lumba club was so consider as a season we buy we are what the Red Bull adwuma no enso beto no enso yankoma akrefi oba yedi nyina so ema onim say World Cup ne baso na Brazil national team head coach eyo panina your friend said that Don Carlo Ancelotti me pato reporter megada every Ancelotti company say after sa Brantia your friend say Rodrigo Goes wanusu Ebra Sansuana na William Saliba abranto Siakan Edema Chelsea wanusu Prano say openina your friend say Don Carlo Ancelotti enso e consider say nei we betimi edi Neymar Junior dos Santos enso aka na ade kan say Brazil national team squad no enso e ho akopiem e World Cup na say unim say aka be 12 days na say final squad no enso etimi e ba mountain we no enso yankoma akrefi oba enso every Brazil national team na so eba yedi nyina so ema odwumadi so ukopiem e Real Madrid reporter megada no pai ene say me patcho players ni bi enso start sabotage opanina ye friends Alvaro Abaloa eti Real Madrid team no minim coach kra na se manager kropa ene yi omu so ahwe ana se mpo no omu hia kamia se opanina friends se Alvaro Abaloa no omu se nimu ha kamia se ontimi nteki decision bi on his own enti camp of Madrid no minya ntia se some session and as a portion of players eno your playing body no omu so timi lose confidence e wo opanina friends Alvaro Abaloa head coach at Real Madrid team no eno so yankoma akefi oba yedi nyina ma na emra ne dia enke kopa enti yemfa last story so na TC form na say yemfa fisa mo boso no emesom na ni former goalkeeper Edema Barca enti anopai Kofi ma mo club e friends Barca no mo be kai mo former goalkeeper Brantia ye friends USA Manuel Pinto masa hey Barca fans nyina za player we pan no mo pen ani ma hwe che uminyunim word kra me describe no esan se me mpese me kan word bi asebia no pai ebe se magup opani no finti di fancy wo na opani amedi no komo Jose Manuel Pinto where former goalkeeper Edema Barca say wakona home gym wa retire free professional football mu na wo say ono or retire no professional say wo betimi atonyom enti wa releasing new track pa enyom ne dia de enti football no de na say ne mode mono wa form na ontimi amano maden goal post me niama na say otimi ya
enso e obasa akachi no na emu rem na ena yimi no kasa say we release track eze unze a Spanish reggae dance on or you said you would ya yankwan emfili Jose Manuel Pinto ne track or the aba montana bibi ankwan Se acelera, se desvela y hace tum tuca pum tuca tuca pum. Se acelera, se desvela y hace tum tuca pum tuca tuca pum. En su cuarto se le pasa de novela cuando nadie la ve. Ella sueña conmigo, me tiene en su mente, ella cree que yo no lo sé. Enti ano aya enyoma brante fence Jose Manuel Pinto gaterera oh masa enyoma ni de abrante no masa goalkeeping ni de na wasa na ne mode moko enkonka ba enyumwe no won baby gas so ne nam clip nim sa yes enti Jose Manuel Pinto no enti on this note yentinsi form na fe yemfa fisam waso no emeso I still DL10619 DL Power Sports Jumadi ni ade sumo anopa Jumadi kase so Anidaso Obia enso ejumadi so yabasisia DL Power Sports DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports right abusia me mo akwa babia memra DL106.9 Dear Power Sports Jumadi, we know a first half ya de sumo, and so Anidaso Obia Jumadi and so, and also a crefu about now and for this no, can get us Lumba super, yet yes from near the Efisa Mobosono, and so Abasumana Bibi Bianso, Etimi Akon Coach Jumadi and Sumino Casay dear, Nyanko Poya Dimadachina, Ghana Premier League Week 25 no, and so I shall say Nation FC Traffic, our Dr. Kwame Chase Sports Complex, Noni Bechem United and Swabo, now Sunday, he games outdoor Pina, and so FO Pima saying and community across the folk the Continental Clan Masters phobia never said that until the bones are fully rotten metrofie and so our University of Ghana Stadium nominate Baseka Holy Stars about Adriana FC so trefie our Nana Jiman Badu the first pack non 11 wonders about Sanswana Karela United and so betrefie Aliu Mahama Sports Stadium non Mr. Hitman Godfather team no Kumasi Asante Kotoko Metema Kuma Pema Pembaba and so the Berry Dams na Young Apostles and so trefie Wenchi Sports Complex noni bibiani Ghost Stars about Mediama Sporting Club trefie ewo Takwana Bosu Stadium noni Hoho United about Sanswa and a Heart of Lions so trefie ewo Kwando Stadium noni Swedro Oblak and so away and so matches and as games outdoor me patch over the weekend Ghana Premier League Week 25 yefiwo na bibia so etimi akwanka no panina ye fense Joseph Oti Manu wano enso ade kan se we no deputy communications member and I said communication and so Edema Club your friend Sempono Bibiani Ghost Stars wakodi Komakra was a unim say Bibiani omoda second position and so our league lord so Mediama added just 1 point and echomumu now on the side no Bibiani na Medium komo omonya complacent matrimu de bia and so me show mu trim Sempo league ni de fala won omajewie dabi osi enyasa ana Bibiani Ghost Stars no omode ball league yenti opani a ye friend say Joseph Oti Manu Bibiani Ghost Stars we take every game very seriously because we have had some few moments where we've had wins on the road, 4 wins on the road, and due to complacency we might slack behind. So Bibiani Ghost Stars is taking game after game. We are not thinking about the next 2 games. We are thinking about Young Apostles weekend on Sunday to manage the game very well. Probably we go into a game a very good mindset to have a very good point or points over there. So our next 2 games on paper, it might sound clear to someone, but we as a club, as a management for Bibiani Ghost Stars, we believe we should pick it game after game. We have 2 matches to go, 10 matches to go, and we need to approach it very well in such a way we will handle the matches very well. Where young come up, Penny, a friend said Joseph Otimanu and Sweaty, and Swefa Club, a friend said Bibiani Ghost Stars on concern in Sempono, on Betty, Adia Cancer, Ghana Premier League, no, you know, or South to us wedding, come out, Crafa, Brantia, your friend says Samuel Atakumeo, was it a GFA, any Otuado, one winning now, Black Stars are catching on. Mobile now is a Motimia fra Brantia or Black Stars, non Sweatimia Kojima to 20 and so World Cup now, Essansa Brantia, Ghana Premier League season year, Bono, one and a Lady Goat King Star, Adia Cancer, goal scoring chat no or 11 goals, Yente Joseph Oti Manu.
I believe Sammy is a very good player. 11 goals in 23 matches. He's played for BBN Gold Stars this season, and he's left with 10 matches more to go, which is like including the Black Stars. I think is the right call because just recently, like he was being called up to the local Black Stars where he played some few minutes in South Africa against South Africa before the start of the AFCON. Per his goal to assist ratio for now is around 14 goals for the season. No, I am Koma Joseph Otimanu and so Edija Edina Susumo. Ewo Jumadi and Sumeno Casa Unima Penny Fence and Mr. Alex Cote, why Ghana, and I say, when I Ghana, dear cancer referee committee manager. I want to Kodin Koma was in the target and I said, Aniswa Dinu Pa. And they say, Obeu said Ghana referee, and so Ejina Adia cancer World Cup final and so officiating. Okay, so what is really your vision? So I think that. Basically, two things. All right. And I think that it is doable. Mm. The first one is to get a FIFA referee to the World Cup, to the World Cup final. That is the first thing. You know when that's very ambitious. Yeah, very achievable. Yes, it is. No, I am Mr. Alex Cote, GFA referees manager, and also Edison Commanders. I say, anyway. And it's riding on their own. A door so plants in their dotuana. Many in a manubos and later near Bonnie plants in Ashiagu, Vichy Nashiagu, Ninano. As I have crying to me, Ghanaian referee bears a triple, and Kojamun Dijuman, and Beban saying, and I benya Ghanaian referee, non so could do what Kafan and Ninano, and your penny in Anis Radinu, and also Eric Akra Atuja, not twice in Commerce or Shanimu Sampono. Then next target, and I say, Anis Radina, a Tosumian, and I say, Yebenya VAR. Video assistant referee ever Ghana Premier League. And so that's the first thing. Yes. The second one that I mentioned has to do with technology. Now, refereeing is all about technology. So in the next 5 years, like you are saying, if God gives us life and I'm leaving, I want to see that we have implemented the VR. It is one thing on my heart. It is one thing on the heart of the FA president, and we want to ensure that we get the VR in the Premier League for the first time. That would be quite historic. Henti, I know you come on, Mr. Alex Cote, GFA referees manager, and so Ekodi, I didn't know so much money, and so me patron him Sunday, MTN FA Cup, see I Korean, our quarter finals, Nyankopoya Duma. 13th to 16th March, and I yeko quarter finals no, and so Eddie Efu and I report a mete, and they say Nina so Eco PM, and so a wadi I can't say we know. A Bechemo, and T Cape Coast, any Bechem, and a bet me I will see MTN FA Cup no, and also in Kumaka few about T. Trump Divisa, and in Midiama, and I feel component Dream FC, and a Heart of Lions no, Games Nina, and so Air Basso, our Cape Coast, Sanswana, Oman People Images Cinema, and Indian Como. Sansua and Pacho, Adia can't say, Nations FC, any Brecum Chelsea, and I feel Adriana, any Tachiman Libertino, and also Toja, Ewo Brecum, and also Nkoma Kra, and I say when a Bechem, and also a Nkoma Kra, if you are bedding in also Emma and command the Cadona, now so American company for say, do Queen Baku for Sansua, and Anoma or Chosra, what J. a boy, and I feel compono. You can't say, don't get to say, and you do Mr. Hitman, not say Godfather. On so attracting tea, as a best marker do say, man be say, me and I'm sorry, so now it's a Yadebatono, and so Emma newspaper review segment. No, now I'm so bad to us. So I said, PSA and command Lumba super, so I'm so etimacom was so I say, now Yadi a good moon seminar, and so Ebra, Sansuan a flame condom, and a pay was CBJ, also can be Yada good moon seminar, and so Eba, and I'm sorry, so no, way every Jesse, yes, yeah, Jesse, and Jesse at the birthday, I would have power, Abba say, yen floor. I say happy birthday, Obapa Becky. On this special day, I wish you joy, good health, and many beautiful moments ahead. May your new age bring you happiness, success, and all the good things life has offered you. Even though you are in Ahafugoso right now, know that you are remembered and celebrated. Enjoy your day. Stay blessed and keep shining. Have a wonderful birthday. I see we from Nana to Obapa Becky in Goso. And to Obapa Becky. Yes, Becky on one for pa. Way every nana
odofo panana ho ana o se yemfa akonya yesu yenyina na yemwish you awoda penti happy birthday Obapa Beki on this special day. May God richly bless you. It is Hitman yemfancy na fe dwumadi ne nkae no ento aso. Right, so weekend in so ye kotema. Yes, right, ye kotema and tema ye kono a weekend vibe ekoso e wo krumpap tema. Fantastic. So na pay ncha don and so don heavy man don fe ana fe queen and so yes e wo krumpap lady one yes lady and so yichi ana no pay papa the holiday there baby football America say venue of attraction and a center of attraction holiday way the venue of attraction krumpap right the Enko baby how they share krumpap right Mami say me that papa 10 minutes after 7 a.m. here aha DL 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia Anidaso Wɔhɔ Obia Anidaso Wɔhɔ Obia Oh my Israel, so when I say, Ogufu flow.
Akufo. When you woo. 15 minutes after 7 a.m. here. And it's a beautiful Thursday morning now. Anidaso Wɔhɔ Obia. Coming up next on the show, major stories making headlines in the national dailies. Who are Kratambo Botswana? And Shraba Kwadio Samibiano pay what the Nina Ba. Oh my God, oh my God, I am oh my Israel, oh my Israel, so when I say, I had Jericho, And Shraba Kwadio Samibiano pay what I said. Maybe I'm not fan of pay me mind Shraba Kwadio Samibi Akwaba. Kwadio, good morning.
Yeah, good morning, Rakobra. Kawu Komuzama can open me chow, Malameto. No, what you say? Review. You. I could be paying. What could be paying? Muzama and Chiano at the papa. Okay. That's fine. Malameto, no, I just saw me your daso. Good morning. Son of Penchiano, no. And I can from. You be do home come one day. You be do home come. I could be that. What could be paying? My call 12 apostles Spain. My call cancer. That is African Faith Tabernacle Church. No, I come Muzama Disco Christian. MDCC. Yes, my could be paying. Until you want your money there, you mean Ukraine. I said, you may not pay the way a chaguno. Only money power won't you? Won't you see? And I pay a round humupa. Manager and sort of our crime require manager power back when you say, oh, I want here. Said a man for paint you and more black and this I do Kumansa. So spiritual. I'm telling you, I sort of our quite Kuma. They be a hoarding, but when you know hoarding. A son only said, in cancer, Nessa answer, who say, and dance from quiet this and 1 yard bassa. Sometimes the cancer say, got a pointer, not the door now cry across all the way and champagne boy, year 9. Until who couldn't exercise, I would do a was, we and Yasam Craton China. Some and the peppy in the woman tea. Ghana now I need to do baby, will be a honest and idea, yes, and will be but. I said, sorry, not quite competition. Oh, yeah, sure. Sounds on managing Opa. Uncle be the now about 10 there. We paint to a Miss Omania Papa, but who grandma. But say more the person and man. I'm a catcher. Right. And I pay Kowaka boss one Johnny live on Facebook, live on YouTube, also bar. Now they'll comment at their tour in Shraba. Could you some be at Tenassi and a pay? Could you and a pay chat for enough? Kowaka Tamo boss one. Fabre Ghana for. Rocco Brian Chen at for Mutiano paying Cassinico Ponchara one, Titruno, Ashenka for no. And taxi drivers. Trotro drivers. And no more Kiton Pravis Casa no Pelmutia. I think so. Chidian Point and Copon Bob or Body. Yemfana se man no support the share so and I did the swim in our boy and buy ma or self when you ho kwan no yemfasa na ye e mani den ayo anapen komo ho command the den komo ho papa and anapen na komo ameni atifo ye chene say esan endra enkugu a wudi ye no fatu achi a new day da foforo ne yesimu no dia etwam no mane ntwam nko penifo ka sabi se dia mo na di no mo mu ndi nko dia ka no ane ye bo ho ban menim dreams a wo dia se wani so menim vision a wo se enra na wonya disappointment a ene wonya disappointment enra na wonya failure ene wonya failure enra na wo ye mistake bi a ene ye new day for you to correct your mistakes dia etwam no mane ntwam na fe move forward na fe fashion with him say you can do all things through Christ who strengthens you and on him command or pay na me near for ye che brako bra ehun hia pa enipa bia no ye wone ma bi wo ho no ma ye say we stay focus said ye wo wanum na de bia wo pere say wo bekọ ho ohun say ebia ye mfa ne say kraman na o chesi wo ana obi na epam wo enipa na opam wo no wo wanim na ese okọ ye wadwen say wo gina hwehwe achi obechew and ye wana mo bebere na yetutu a ye sisi ye ya adwen say botai be ne si ani so ntene ye pese ye duru sa botai no but etu baabi no nyama na ye pese ye ne ye ntimi anye baabi na ye pese ye duru no ye ntimi nduru eti de bia na wote ho na wo dwen ho say ye me ya pa lasi ya pa na de ma pese me ye pa me ntimi anye ide awurade nyankopon enti de bia badwen ho sa but dwen na wo dwen no bibia ne ho abetumi ayafa ho bio ti de aka kire se wo ye ne se ese okọ nim na hwede wo nim ne de obetumi aya sa botaye na nka afre se wo ye se obeya wo ntumi anye no going forward ne de na abetumi ayafa ho ene ne ade a na ho hia pa isi ye wo de ba ye personal life relationship ne ade a o se ye wo ne ma bebre ho no ma asem bi ho atwam ehu hia sa ne ma no se so odwenwen ho de ntokwa ene ho ye ne ba fie di otimi anopai ebe ka na adwen a especially wo koyen relationship mpona twen a wade on se ne ma bi ho no ma bi asi pan atwetwam kwesi bo ne be ka ne se reference
ya wo niema ukofa ba pe na Kenya nsem bia na nka hu hia na eja dam na agitire ane de omo say dodo na ma na ta yes our reference no we ya na akofa de aba so obeka na de a we ya no fi se me wura fi na akofa nsem pi de aba sa na brabo ne te niema atwam na atwam ko no se ye be dwenwen ho a ma ne pe wo ya nimu ya pese ye kofa ne ntumi nko mo na wo dwen de anko ye ne ho na ogusu adwenwen ho no unya brema ho na untumi mfa ni de de wani mu no anase de wani mu no untumi mfa nya brema ho ni ho nkomo empa kire kwan enti de atwam de ho behia se obi jama na kɔ ne baabi na de aka akire no se utumi bɔ ho ban enti so de sane bedi se ne so brand ye pre ye de betumi aye se betumi dua botan ho na mom se du baabi na se bibi apese o ye ne se ntumi a enduru ho no man no nkyere se abrabɔ na bawie ye ese utumi stay focus na de o wani mu no utumi tu ho anama we ne se beboa okay Israel ma no emra edum pempen so a Mosi ekofa wo no no se be ka no kra kire ye ho a ene se de twere konkron no ka no no eye kukuru hwe ase esa edu baabi no nimse ni da so nyina asa mu se ni ma no edu baabi a na Mosi di nkonim edu baabi na Paulo nso di nkonim ene ade a but emra omo hu se no se ye kwaso agire ye ho na ye ma de wo ye nim ni hu hia ye bedu baabi a ye kro no kakran ko po ka atamfo no nyina agupum ema kwan boto baabi e kwan na mo munya omo fa ahodie sa nete ti yemfa de nima bi apesa wo ya anko yi fato nchen na marketing bi a wo ya intimacy wo yi fato baby kindly focus on what is ahead of you so wanya ne sa na wo ya wadwen se wo badwenwen ho de a chairman forget unuru wo ya wadwen se wo begina na kan wo be po bi abeto bo abona unuru even yanku fam se de make kan yanku fam adwumam ya wadim ne marketing keten de atwam na atwam obi betumi adwene ho saa na ama ne tipae no wo yade dafie dabi ekọ de si ye nyina no ekọ ti de aka e ba no ne na si hia a si etu ho na mo ti si ye nyina betumi ya ne saa de a ye benya bre na ya adwene ne ma hodo e se ye ho se be ya ya bra bo betumi akọ nka ne se anya ne saa na se de atwatwam na de bia be fana betene fi badwenwen ho de me metuwi ade bi ho no mo na se na menim se mentumi nya ho ya chama me ha me ho kura nwene ho bio dabi na me de den CMC ka na ira say nioma bi ampese me ye de mentumi anya going forward ne de na ese me ye no na me dwen ho de aka ne de mentumi anya ne betwam me mfa anya hwe bio te no ya de ba kwa ho hia so de sane bia odwen ho ye wanya ne sa wetwa asan abrabo right kwadwo me da say newspaper review segment today you're joining live on Facebook, live on YouTube, DLFMonline.com go honso so a won so betumi akenkan nyina be ensure ba kwadwo same be ko wakrata mo boso na no pay whatever Black Obra pay me na sibio na yenche etie mu tie na akese DJ Ghanaman we biatum e wo Bwetri station DJ Ghanaman we bi e diatum e wo Bwetri station wono ma in fact enya semkuma kra adehye ni nyina etie wo DLFM Nes e honom sanso na adehye ahodo a mo wonkra bupure mante mu ne mmea ahodo nyina mu tie no pay yemfa na ase kese ma wonum taxi drivers ene wo mama ka nyina no pe no yencheche wo manka za twede amponyankopon onye wo nyina akese se wo nyina nso etai yekire ene duan anape ko aka ta hodo ne nyina ba wo dia ne se obeje mra ma ho na nsema hodo wa man mu ko aka ta hodo ade aba no ebetutu no asra ne abasa na ohu de ekoso ewo oman kanam anape yenhye ko aka ta mboso na se na yemfa mfiri ko aka ta edin edaso women and leadership me wo fa se shila ene ko akrate odano na women and leadership ko akrata no ne mra ne ye empower inform transform eno no ebo emani chidom ewie nso a na etumi ama ne ma hodo a ekoso ewo ma setene mu no efa wonom dwumedi ahodo ene akandie mu no na apa hontoma ewie nso a na de nsachara yaba na bibia tumi akonkan eno eye ko akrata edian da so ye women and leadership ko akrata no na bodin enenom na no pay ode ye maame ono onuminyamfo ye mahye bedwene de ma de hia wonom ewo Memphis Central ye maame onuminyamfo Joanna Jan Kujo nyimfo ni da hanom ne ho ofe pa na se de ohweku akrata nanim a aba ya me ahira ne papa na ko akata na echire mu a
MP Joanna Jan Kujo to receive International Community Development Award. And to make us say, dear, Oniminyamfo Joanna Jan Kujo, my ship journey demand shall more a Memphis Central, and no what mantem. Na Enkani Chirima, ni modem pa wobono, enyasim kruma. Say yamwa na impotem, enin krunkuma na kasi mpuntu umra. Na adishenya adwuma panye na obia huntumi ntɔ no wɔ mayi mu no ɔkonko den ma kyerɛ sɛ sisi de ɔkɔ international kra ntinka ne kyerɛ mu a ne nsa ba bɛka award abasobɔ soronko pa kyerɛ sɛ ne de yɛ international community for ne de ma na ɛkɔ nka ne pa ɛkɔ nka ne ntia maame ne modern bɔ a ɔbɔ no sompa a wɔsom ɔman Ghana no akɔ anim a sisi de ama no ne nyinaa ne din atɛse hɔ no ma katafɛtɔ so mienu a women and leadership kuakrata ne den sem de aba no paya ne foni da hanom kakra aye mame ba hye bedwane de ma de hye mo Memphis Central ye mame oni minyamfo Joanna Jan Kujo linsaba beka eye International Community Development Award ne modern ba obo no mpenifo etimi atie ene ye katafeta sum no a women and leadership kuakrata no ene wode ensemi ebaye. Le sanso ne yama me ba ko no wo bo adwumaden pa wo manyimu pa na wo abekosem wagidin pa wo man Ghanaian wagidin wo man Ghanaian na ono no ne din Dr. Charity Elikem eye Zadosi Dr. Charity Elikem Zradosi na yama me ono oye academic ye ka obi a wasunya homa kwa akiri pa academia pam researcher osanso ye expert in gender and development say yamwa e masitinem no mpuntu konkan wo manyim enye hwehwemu emfa ne ma hodo ho say nwoma sua mu sua hunu de mame wakodal mu ye pa wabɔ adwuma somo manya che pa oye Institute of Local Government Studies mame e won kra ha adwuma wo bɔ no enye adwuma ketwa. Now, what ensem bia ba na wo kire mi say MPs hold legal seat in local assemblies, but engagement remains sporty. Dr. Charity Zadosi and waka say. O kire mo mayimu. Man dodo na ebinumu ya mahebedwafo dodo na ebuadwumaden efa mra ho efin so yen mensini empuntu dwumadi ahodo obudie no. Ekɔ nka ne pa. Na se du ba bia asa stel na no oma na akoye bibi kire se merima enti ene so oka ho nsem se mo bebre na na ma no dodo na wonum ye mahye bedwafo efin so wokɔ local assemblies ne ade a omo badwuma so no pa se stel na no mpedifo ta ma na chi mo pa bi ka ho mo akwanya dodo na tumi guram na mutumi penetrate badwuma den so mo mevisa mando do na modern bo ekonkane na se du ba bia wonum hu swa enti mpenifo moa na adwuma so na ema eye na omani bo no omutumi nka won na ema no mo mando do na baso ne nhya foforo nkran se be ya emamuo ene mra ho dwumadi ahodo wo omani bo no ema dodo na so betumi de wo ho agemu eno ye kratafa to so 9 ewo women and leadership ko akrata no no de amaneboyi ode aba. Esanso na katafa to sunsia ewo women and leadership ko akrata enim ebo amane say NCCE chairperson Kathleen Adi Nenia Bere pushes election of local government heads to fix accountability gaps. Hey, ensem go ho. NCCE yema me Paul no da no. NCCE yema me oda no wakasa. O kire mo bo modern pass mpanifo dom de da. Che institutions ahodo bi anu wo mayibo no. Omo hese no. Ese ombo modern say wombetumi aboa na edumpempenso abato na yato. Kopedru be mebrebi na wadia a National Commission for Civic Education. National Commission for Civic Education yama me ono ne dano. And then on the chairperson Kathleen Adi. Then ya Brese Crodom pushes election of local government heads to fix accountability gaps. Intimika said the woman bed that they are mentioning. Local government,
wokoye mense ne mense omde da no ebo mamputu dwuma akoso no o se omu nyina epushi se nke betumi aboa na yato aba eno na yato aba ya mani pane bia mfie mienu mfie miensa mfie nan yato so aba de a wonim se wokono ankobo bra omanfo no beto atia enti wani beda ho se aboa owo na wani ada ho se krodom no enti winya akwa di bre bia ye de ama wo mense ni mu na sa assembly ho no mo no wo ye adwuma wo ye na hoden so wo bu adwuma no wo hwe wachi efiri se wonim se sai wutwa no se wantwa sapa ebedu baabi no wo ba kubu nkonta na nkonta nso amanfo nani a wo ba prepare ma wo emekira yidin na wei nkonta bo ni ho efiri se aban ne board ne dom na eba appointment na aban ya bo bidin osimesi koye adwuma wa ha wo kɔ wa ha wo koye wa ntini party ba enti ekoba ni sana saban ni firi so no no na ekɔ enwa ho nkonya ne konku na saban ne nkɔ ye de a na se ho nkonya amanfo na hin obi an so de ntiawa oh ekire din resha fo nkan ze ote wa ani oh eba ne se mampuntu otwe san ntia ma me kirim se e mo nyina tachide senka o me nhihye bi abato bi a ne yato e bi a DCE oh ne yato so aba small na boss ne bibia ye din e be boa man kuntabu ahodo edu ba bi ye nkoso no e betuma man kuntabu aba na boa moment kikire ne kan ko ne tuma koyanim na Ghana bibia tuma konka de amai katafeto so nsia a woman and leadership kwakata na den semu etibae na sanso na katafeto so num women and leadership kwakata na ba mane say endrada adesha won mo ka so mo yadwadifo no mo adwadie no wo mo di ne nkuma mu petty traders wonom friends entwerefo nhye mu den nsem tun entwerefo anim say yamianim ne kure ni municipal assembly na ewo kaswa no egutu senya won pese bia hodo a mai edidwa ene mranto ahodo a womanya wonom dwatire nkakra won dwatire mu nhye da nyedu 500 cedis 1000 Ghana 2000 ene ade anketenkete a no moja omoye nkakra ombetumi de bia hwefia na moye ne tie se assembly ni pese ombedwiridwiri bia ya womo etena edidwa no bubu ni nyina firi honom omo temporary structures no mbebubu ni nyina to agu na oma beye edwa foforo abefo kwanso na boama edwadifo na nkasa hwan ha wonom ena edwadifo yi se den hene ne ha ede adea ba dia mu ba besi dwa na edwa na mba besi na pata na beye maako o hadio no 120 pe na wamokura mpo na wamuhu so akura na omudi dwa wo kaswa old market wono kura no omoburu beye ha nwotwe ekwa apem na ukosi edwa na edwa na ukosi ne betumi afa apata na beye maako hadio no 120 eye shares ne ade ade seswa etamo mpene ene wachi nso mu kire ma yenim Ghana mpanimfo we ya o ma sha ase se ye bedwo na matu agu na o ma beye ne foforo mu ye wie pe womba pam adadafo ni nyina free visa wunya sika nkwajibi na pata baako ukuta 1 billion titisikam 100,000 Ghana cedis ansa na watumi ajibi na dwadi nanka se ono ogidwa ne dwatire nyina 500 cedis 1000 Ghana 2000 Ghana cedis sika be na obenya de akwaji apete na ese mabo ma bra musun na ese mpenifo pese o moye na ode maskafo na ese mobro wa o moye nkakra nkakala sula lanya bi di hwefie na o manya bi e ko school ni ade ano mpenifo pese o motwemo na aduane etu baabi enti o mante ase o mu kiremu a sana muntu ampenifo tu no munyai omuni mansun bia omunyai omom tom baabi eni omodwuma kakra nkra 24 hour economy no a Ghana mampani kana mensini techri no omo sha ase enye ne emaye omo kwa adwuma hamache awia kete ni anumre na hamache dasom nyina omo ye adwuma nti omo sra ban sa 24 hour economy nti na obebubu ho no matu agu no watu omo afiri ho no no ba baye edwa abefo kwanso ultra modern market facility ne dia onyaye fi se 24 hour economy no omo ye ndada nti kaso adwadifo titiro ne ma no omo so omo mpene mamo ebebubu omo baabi omo ton ade ni firi ho emeye foforo nti yemfa nto mpanifo ani ase ano so yensema anopai women in leadership katafeto so enum na dia ma ne bodi bae nti utobi na kenkan be hu nsem ni nyina na Salaga South MP eye Zuera Ibrahima in fact wakasa pam no kirema Ghana mampani John Drambendi Mahama na nuina okwegina man Ghana ye ma badwam simpie so no de nsem tu dwa fa o man obefa o man Ghana benwa kese
the state of the nation's address no modern boy wabo hyehyɛ Paul de agua kroma Ghana ye kwanim sidi enya hoden soronko $US dafo ma papa no sum saa ye ma me chirim say yes bemo boada bibia konkan kama bibia konkan wo hwɛ infrastructure gains ne ade na policy stability ne ma hodo ma ye nyina eso na debate no na ye ma me akasa fo checheche ne ma mu a Ghana man peni John Drambe ni mama som bobo so no to no bo ase de ne de chechechirim kama bibia to din no pay one so krata feta so miensa wo women in leadership ko akrata anim no de ama no boyi de aba nti ene ye nsema hodo a me wo fa ase Sheila opo adwumaden o Ghana parliament no de nsem we nyina de aba yanko okuni ko akrata daily graphic ono so de ama ne bopi de aba na wodom echirimam 2 months after reverse VAT COVID-19 levy on invoices flat rate also lingers. GLA tells consumers to insist paying only 20%. Enya sem kumom. Beya bosumi mienu ntem ni ne mpemfo beto dwa se. Eto ahudo bi ekọ so mema COVID-19. Sa ato no. Mpemfo ase mo prapreche. O ma prapreche kura. Enti yente ne nka. Ena mpemfo kọ fa flat rate e dia bane ade a. Na omu kiremu a ukọ mmea hudo bi kọtọ ade a sese tondada na nkofo ni jiu omo se omo jiu dada na no magye sa na omo se odabi mokwa mo insist mo amokwa kọtọ ade mo nhwem mo nsaka mo invoice na mo nhwem ye eto na mo tua na se mo tua aboro so a mo nka nkire omo se mo mpene o mo mpene mo nchede na companies ahudo ni bi ene nyuma ko ni bi efa kuntuna se gye sa ato ni sika na se sika no aban ka kire omo se o ma hwinhwan so bi ukura o matwam nso ni nyina ebi ne moje nti mokọtọ ade momani na ho ya de invoice ne mawa enya usika na utua ye na eye total price ne kwa hwem ye ni market ngete om tete eye to ni nya fo ni di akire sebe ye beboa na obi emfa so kwan na wa chenchira na onya ofrakadam nti momani na ho pa tisa ombetwumadi pa ombetwumadi na sanso na 52 students receive President Independence Day Award. Timkese de edusia for maako eduonum mienu 52. Enyina enim se yankopɔ ya adom ekina da na o man Ghana. Yenya ye fa ahudi so o man ye ne abibifo ayeye Ghana fo ye di ye ho so o man. Na ye pam Kresibo ni kokko gya ne kwan firi o mam so mfa na ni nkire ne kurum. Efisa ha enye ni nchi. Yankopɔ ya adom wadi ye ho afofie. Ya ji efa ahudi bibia dadin wuyi mere bia atwema na ye eno ne ye soja aban firi ho no ma ye ba kabimam kabia membo ni de ye menum no kure ni yenkon da ye de ano ne bo atwede ya ba ye mfa ye nsa ene atuo ne nkrante ene mpunti ma nkon da ya me adom bibia ye din ene ye de ano bore ye ho na ye betena ba bidin no mu kire mu a ho afofida no Yankopɔn ya adom a ekina da bere ma go boada Ghana mampani John Dramani Mahama ebegina sie ni simpie so na oman nyina ya hyefa na ya tai na chi na abekosam kakra oman Ghana ye wo da bia ye firi ni ba bia ye kɔ no mo abekire na Ghana fo nyina hu na meka se mu kirem sa dusuafo maako aduonum mienu 52 student ena omampani obenya awards e dia firi omampani nkyɛn na yenim se eduru ho no ma ye bibia kan ye fene se match pass be match kama ma ye bi pen yo that time no me socks bia na ya mehye white bi na me twene dem kotodwe bitumi hya no be ka mesere nyina twi atade no so sa utumi to atade na enane ye bi openi pa se be ko parade ni ade no ye bi o ye bi enen kola na ma school no kura nya dent na o that time pa utumi twi atade so na there start nyina fa so na aye no me hyen ni ye TKS na ade a emre ko nti ya kina ebekọ so Ghana man peni ebe address o men obekasa fo fida na se peni fo fi bekasa adusua fo nso bekọ ebe ma kye na ade schools ahodo ni nyina be ye bi o men mu a ekina ya fo fida kese de mo men daily graphic e de honsem e de aba yanto so ni yemmongura mu daily guide okuni ko akata no so de nsem aba na wonom ejire mu a
ensempina na aba o nsempina na aba na mamprobi polyclinic na beto dwa se awura bi kwa wo ye one na yira kwa wo kama ade ache ko be na miensa afi mami sori yakra bassa ne benanya ntaban wotuko ede adea we de manfo mro oyo ko asam na kwageta hwehwe mu a na gender minister ya mami na momolate ene yem papa Vanderpool ne mu si dwam ene yem pene ya hwehwe mu ko bo aposifo aman ye gidi mu ko hwe CCTV camera no mu a mami na abofre phone anim sesa be kwaku a wakɔfa aduane wɔ so da wasi fam a wɔsene ɔde abofra na ekɔ ade ntira osi wɔ wapayifu no wa ya wonyaba nti oska wɔ no ho nti ɔpɛ sɛ ɔboa na agya otumi kɔhwa abofra na nasɛm no wɔ court nti no endrada ene kɔtɔ dwa sɛ ma court kɔ asetena no wɔnom amane bail na bail no mo nsɛm penifo sɛ bia bobi gyaja kwa yenya ne kwanti ɔprapra kyire enti otua 200,000 Ghana titisi kam 2 billion ana court no so wɔmfa nto ɔnom na onko na bra mde amano no so ansamra na asɛm no mu hu bia asusane bodo hono beto so mbetwa sike bia mane atua na wakofie ana sɛ obekwa koda fie ase ena kakra sebe ya sebe opebe na nya bi na so obi kwowo ayaresa bia enya oba ontumi mfa apɛ nkɔfa no na sebe wonka sesei eye krono eno ho sensem na aba no eno ya kratafe toso emiensa na Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia eno ono ane ho kafo ye mami Samira Bawumia fo ni da no mu kirema Bawumia Samira in Saudi Arabia no evacuation aid nyase mkumo so nim se yenu anom kramufo na hyase ya kwankyena Ramadan ene edin a ye de frɛ no nkramu kasem na Alhaji ni ne ho kafo akɔ so makɔ Saudi Arabia ye kwankyena ade na abato dwa sɛ ye nyina ye nim tokwabra ne ama ne homene so ɛwɔ US man ne ɔmo ne Israel fo akabom etata Iran ne ama hodo aka no UAE man no ɔmo ye Arab countries no tokwa na no aye den de beto dwa kyerɛ mu endrada Dr. Alhaji Mamudu Bawumia kra beto dwa so ziade bibia de den makɔfa ɔmo ne ade na mu kyerɛ mu ne aid kyerɛ mu a ɔmo wɔ hɔ no evacuation obia nkɔfa ɔmo maaye ɔmo aka ho ɔmo wɔ hɔ tokwa no so nya ade a ɔmo gyae Jesi senior enne ho kafo akɔ sisi ɔno ena wɔyɛ MPP amanyɔkuo no sisi ɔno na yɛ da no okotu frank ade ma wɔno 2028 abatum ena wakɔ Saudi Arabia no nti munya fast na mumma wiem na hɔ na monkɔfa senior amra wɔyɛ former vice president ɔno ne ho kafo former ɔno so ne we no ɔno so bɛyɛ second lady so ɔnyɛ first obey second lady former second lady because ni kunu be yo mampani be de akire the second this so person obey first lady ne ho ofe pa na o maka Saudi Arabia ewie mu no plan bia ntumi ntu o tepo mbetena kora na utu pe se de nkofo no de measures no nanam wie mu no be ha dwen to pa ne nam wiem santi no Dr. Alhaji Mamudu Bawumia na ho kafo yenkofa awo no ma si akoye nsempi nti ye bom pata o machi ala bebam na bibia ye din na agya mpenifo akɔfo maba na momfa ye wiem hye ne ba konkɔfo omre beboa o kɔfo omra Saudi Arabia den so mawie de omo ye mfo omra fie na man jailed 3 years for illegal hunting pepe ko pa bibi kakra bedie ne mbe ye den na nam emo ye o pepe ya ka kire ne se kwaye ingusie nkrantie apese adowa otwe nwansan opro ene dabo ofui nyina wo ayi ye folesim yakwayem ena Ghana Forestry Commission fo kirim se edum pempen so mo bia nkokwayem evize moa no bewo na maso adode na openi ya kwaye no de tu kukum moa na o mache no okwa kodem mfia miensa emu emoma na yi ebosu miensa bi
media me hu so bi kwa ahayo na mo che na mo ma no be 3 months bi na mfie mi ense de sa no odin o okwa akopɛ opuro de abaye nkwan ibi ne botum kopɛ opuro de abaye nkwan a o ma che no nti okoda efiase mfie ne miensa anu ya katafe toso ensia daily guide nim kwa kokun opuro de abaye aduane a o makwa akoche no nti ehun sam na aba no mo se ye mmokwa ye no ho ban sanse na EPA intercept 1070 champagne machines at Temaport. Temika se mu chirim se Temaport. Hey. Omode champagne no mako apem any eduson omode ba ababesia akoye galamse na omako akogji. Omachiche saa ne mani nyina wa Temaport wo no ma ndrada. Enya simikuma katafeto sunsia e daily guide na de ho nsensem e de aba so ehwe oman ga na yatena yeso. Na mokoko di se adwuma yi. Na di chronicle de aba na wo chirim se Cannibal serial killer jailed for life. Hey, IGP infoni da na senior mass infoni da mu chirim say awudie bia koso wo etifude mantam a owura bi ka ho no bone ho dwa awudie na awudie no o ka ho pa na mo aduadua mu akwache no na mo saka no okwakweda afiase ne nkwanya ne din edi Sharif Abdullahi me wafa se Sharif Abdullahi okwakwa dev fiase ne nkwanya nyina efiri se ewudi ahodo bi akoso e watifide mantam ne nsa hyase nti ne yankopa ya adom na wapa na hontoma de a o menya soso nsem hu no so ompe ahoto e no ompe fa hodie nti wonkwa dev fiase ne nkwana nyina no nya adwumaden emfanka ho nya adwumaden ka ho ebeboa. Na minority will fight for the welfare of cocoa farmers. Kojo upon kroma. Ofuase ayrebi mashibedwani. Ani wa pie mantem. Ono kura nso na papa yi oye akane oswafo a wahwe oman Ghana man bon sensem so pen. Osan so bebo adwumaden. Esumomen e wa so na ohwe oman Ghana nyuma na dansie so e wo manyim. Ne wo kirema dem kuma no bekwa so akon no makonkoden ama o man Ghana koko akuafo masetena makonkan efiri se Ghana mampenin ebe hyebo sa badada no edi o man Ghana akuafo hwamo koko no boni mu emu odesa no manam enso aban na ntumi ammo akuafo masetena ma anye de na so de na yehuni aban ba ye kirim sa ho kira ba wiasa mansan dwaso ebo ne nya kura o ma hwanso enti wato no bo ase ena watete koko akuafo no boto ba ku bia bo no wate so se hu a koko kuani bia nya hwe kura no akakoto no koko na one bag bia no aka ne sikam 30 million 36 million na 25 Ghana cedis esa aka 3,625 Ghana cedis na nkaje ye kuafu sika na mu kire mu asese de 2000 omaye 2587 omu kire mu sika nuswa eswa na sabi anka wo ya government worker obadwuma yeni na nka be soro ba akoda be so na yesi abanyate ubusuma kesu ya so 1000 Ghana openi na nka wo ya kira wo mo be yi wo kuruma nya wo ya kire ketwa nesene abanya tumi aprapre kire makoku akuafo se ne ye ka mo se monte ase ti dom kuma ma se bedwam ombe koso akasa e de amakoku akuafo na abanya tie musu free se kwan a abandi koku akuafo afaso no apaso de yi wo mutire no se yakopon amfafia akuafo wo mutire hu ntumi mfunwi papa bio ni mo ya sank wat koku be 10 bucks a okokale anim se ekwa anim asese obekọ no wunya koku no 10 bucks a aban na tumaji sika boro 100 million de afiri so ekuafo no yemudi me wo pram ti asebana no ayete mo bekoso mbeka saa kasa de makoku akuafo na obi ati koku 200 bucks ana se 20 bucks na aban na tumi atem sika botene 200 million ti sikam 20,000 Ghana cedis ati ato nchen se wiase amansa bo no e wo fom ti we yi ato atwene kujua pankro ma chirim sa bana na akuafo na ni ye to mbekọ so akwa ma wo no daybreak kuaka tande binam
no chirema Attorney General Nafin so Muntaka hot over Ashanti election Vandas try because the Council of State in Penny for Umani Abrepa Asante Mantem about talk also any pabidin some hunu Papim Samri Echdin Echdin to a bunny pebi conform huna vigilante near densem no Nadia asemu ya che kajira nyina asem de bia sa ban lawyer penny no so afọ na hwe o man Ghana atentene ne so ena afin so afọ na hwe o man Ghana efisem anasa o man nwensensem so ono kura na ye mesem dwere de ma de hye o mo asem ase me wafa asikuma Muntaka Mubarak Mohammed amu kire din kire din the Council of State for ani abre umfa mu nansi form Mama Ghana fo hu de ekọ na bibia ntedi ante sa obedwam pa na Bawumia is safe as miracle rubbishes government evacuation claims na miracle abadwo ni say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia otane chi pampe ni campaign team no ona kwankyere for the man no kirema aban be ka say omode Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na hokafo abafia asomdwem na so kirema no kurenim Obia nkofa ne ma ne mumba bi omo sisi no asomdwe ho mo ho atom boni bia nkan wo mo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na ho ye bebi owo no asomdwe ho aboni bia nkan na mum sa aban ka so de na aba no kurenim te no yentum na aban no tumfuturu na egu amanfo ani e wo menyim yento aso ne yanko press reporter de aba no wo kirema our nation turns 69 years old celebrating the beauty heritage and prestige of our homeland Ghana. Into behwene nyasem kuma ene omayimu Ghana ho fade ye Ghana flag ne nipa bi ye ntoma kwan ye faso fura ntoma amamre ene amane ho hyehye ye deko akata ne na efe mu kire ma omayin ye nyamfinhia ne pode eduosia nkro 69 years yankopo ya adom akira ye ba behwe ho fa bibia tumi akonkan edi ama omen no ho sensem so no pay ade aba na Ghana man penifo ni da hanum say no kirema AU member state charged to deepen their commitment to justice katafeta so miensa ewo press reporter kirema African Union penifo atenasere makọ wano meeting hyemudia no mu kirem say won ba bebo apa ma atentene ya dwuma bi mam ha sei atentene ya dwuma edu ba bi atumi obi nsa kanti odi nsem huna ese hwe ni sei ya won bebo apa ma atentene ya dwuma bi atumi akonkan edi ama bibi man na sanso na Daily Democrat odin sam na no chim say nothing but the truth nensam ode ba nyina no enye bibia se no kure nko a ene wode ba na mu kirema Gabi Asare ochre daako fingered in alleged galamsey at Achem esikem me wafa se Gabi Asare ochre daako na mu kirema ene se upie mu awo Achem esikem a papai galamsey ahodo a ekoso horo mo so na o ka ho bio ne boys ne wo ho ena mutu galamsey disika ne breno cheza mu kirema wa praprekire galamsey ba paye tupa ho no mo pan sika botan wa dwegu no nkwane botoma Ghana hu na manne no emu ya pa nti mo fa se Gabi Asare ochire daako o modern satin akire no so say Achem eskem galamsey tu bi kwaso a papa ni mu bi ano pai ehun nsem na abai ehun nsem apa na mami bi a wanya mfinhye ne adioson 76 years adioson sia 76 years edi adesra to Ghana mampani anim say omo gina sase ya boso a mami kira bra wa bre pa na adwumaden a wahye nyakopan na adoma ne nsa ka asase na omaja asase na firi ne nsem e wo mmeremfa mmara kwan so enti odi adesra do Ghana mampani anim
amampanin sɔre no ɔmɔ ma ne nsanka na asase ente sɛ ɔbɛpa ne to fam wɔ manyim baka kɔhyɛ adwaeɛ no apa ne to fam na nipa bi a onim hu bi na pampam ne tiri hu mfu bio ɔbɛbɔ na pampam kwatere kwa na wia boys na pampam pa mahu sɛ yes twede ampanyankopɔn wɔ yɔ ɔdɔ na maame abrewa ayɛ adwuma kakra nka gyetiri mo wiram agye asase 76 years na matumi afa kote kwan agye asase na wɔ mra emfa mra kwan so maame kyirim sɛ aban so no nya bibi mfa ho nte sa ɔno nka hwe bɛpa ne to ase ne mpinifo a mutiri bɛpa wɔ mu no nya sɛm kuma ɛne ensema hodo a Daily Democrat ɛde ba no pɛyi na the archives kuaka attendance no kyerema Voter Regional Hospital declared a death trap ubawura mu ewo o my Ghana yemfra framantem a omu kyerem sɛ framantem o my sabia so pa ne regional hospital no akwakoye owuwa fidie dia ma adehye omkɔ kwasa omo ho yade efiri sɛ ne tebia munyo tese dan no ho nyina dwiridwiri ɛde adea ɛkasɛn tombe srem penifom ka bi omu kyerem a no ICU surgical wards ebini ho baby ombe yo operation obi ko ebe pa pine ebini ho regional hospital pa sisene manyina e basa tombe srapan ene wono mom ka bi ewum ene aso hwe manga na pomuden so doctor onimnyamfo kobra mintaka no si form na framantem wono ma ya sabia no ko eniye ene ya regional hospital ko siesie niama ente se be hadwen ano pay ko akratai ede won sensem ede aba ede won sensem de aba the sanso na jura banso galamse headquarters demolished tu be hu chamfan fidi omode nennam suosu na ade wo jura banso na mu kirim se EPM penifo na aso ehwe omanga na ya asase na yakwaye so onimiamfo Emmanuel amakofi bu amakọ badwumaden a omakọ sese sa galamse fo na atena ye nyina amasese de ho galamse no be kofom ma yensase na yakwaye nso man yatimi abọ ban yatimi abọ ban we bo apa na Gulf Critical Care and Emergency Hospital increases dialysis fee to 700 Ghana cedis because of much them say Ghana Armed Forces one of Critical Care and Emergency Hospital no omo dialysis no nebo no omo pagem e de akọ 700 Ghana cedis sikam 7 million ma pagem de kwa animu te wo kwa we de amba prepare escan se utua ene makonkan na Daily Post the abano which say Ghana Medical Trust Fund swears in entity tender committee. The Ghana Medical Trust Fund for toa Ghana man penny be o maboato ho no be boapa pesika de agum se be yo me du ba bia a sabia hudu bia che se nkon kane akade ne ade penifo be betretrem na ma ayaresa kon kan wo mem ne ya pomuden bibia de den na mu kirim so ma moden age penifo bia ka ho a asoya hodo be boa ta akire na bibia kon kan na sa foto na mampeni ene omen asoya hwe oman ga ne pomuden so abọ no be kon kane na pomuden ho sensem bibia tumi atodin na the National Congress the abano chirim say Ghana artiste 9 breeding prosperity restoring hope to we the Ghana man penifo ni da no mu chirim say Ghana mfinhia duosia enkura oyedi no ye die Anidaso ba na niam ahodo anka ayira a wo manim say we die nka amfa no Anidaso nam kwanso Ghana man penin be kasa na space omde a share ne we wicked space tese ni mutum uhu ba bia ene ye foni space omde a share Ghana man penin wa ha no ene mutum ana pay omde a share no efe pa efe kama na 1.5 billion in assets frozen under Ora kwache ofusu reviews intimika say the opening paul no hwe o mampeni kitahudie so mampeni atenaye oniminyamfo Felix ofusu kwache kirim say na nsen na Ghana fo ebisa say na sa Ora na omoteye no wahemfa jimebe no modo mu kirim asese no enipa wudu obi a omo ho abom abanada no mu nipa mbeso mo mo bo ma na krono no
omoja pade a owura mpanifo do omsa to so no ebe som bo Ghana sika be 1.5 billion Ghana cedis na mo do omsa to so omoja nhwem dia fa ho ne bo wono mo dia ebeji sa japade nyina fra mu nsem na oman so yakua ne mpuntum ifise dia kwaso no emu oya pa de mo man emu oya pa Sami jamfin so na mpempem koja na yemi ne twa mu anape mo de ho nsam aba na ase nimpon akronfo akoku no akogina japade ena mimi ne na ye to dwa Sami jamfin ye ne mimi ne I think say na I think say that was Tuesday na ana meboa brother na ana no brother yi Sami jamfin ye na abrempon ye o mo anya ne Saturday brother na no mo ko prepare de share do na akuja na ye no bibia konkan ana pay ko akata de ho nsam ediaba na asedin katia wa ha no de nsese ne bo kan nsem bia nsem na no de no kirema katafa to sinsia wo the archives ko akata no da bia we the hawk akroma na atui akroma nje ye free the national concurrent misro fa akroma na to so the hawk ko akata ni kirem say you must be bewitched to contest me Asa dun ka tie kirema ubi a person ni si akan kopere to me de aje wo sa nipa ne sebe wo beye kakra wani asente sa de a ono bra wa bone sa watwa to ho no mo ndi sama nyuko no mu ni o man Ghana soma wa som ye no si wo gina si wo predibie bia obi ane ne mpre ho ono national chairman at the man NDC asa dun katia me kasi esi no NDC sama nyuko no ye ne dia say yakase obi ye chairman ono na ye titina ni nti amanyoko ni sinisire so wakase empuna ene epuno Ghana mampani bemo oboada John drama ni mahama mposhe nase fisa amanyoko ni sese na ene dia ono ene wakase empuna epuno na okiremu a ono waye bosu ke na se kutu se bam na ono si form se okopetumi bia na okopre dibere bia wo se ne hwan who born dog obetumi si form se ono Johnson esi edun ketia general mosquito kopetumi a o contest wo so beto contest bi won ne kwesi akan ana ebeye ti wa huna yi ba kono oye sei meye nwe obeti uti se da ono wonfa se kan onfa akuma na oye so papa to the extent say ndc foji ni tum say ye kanimpa wasoma monyokodo mu ache ahofama tema nkuntabu mapa eye wono Johnson so din ketia enti we kire din ono wakazo opedibere bia hwan on hane humpo campaign kura pekura wonye eno aso okwaya one touch pa kire din na okọ nti nensem ode atudwa no so din ketia ba wasoma chew eni si party ne de emenim rukuri ni wa ha adwuma che pa wache chepa na oswafo no hwe oman Ghana afarefo dwumadie so kirim se 12 mar eye inshore fishing ban court edge to force minister to follow law ayen simpi ya ma me kirim se epona yenunu ma afarefo no koso no edu baabi a omotumi ya ade ama ne ye ya ene odo wo hye ede to so se mo a nsuo no mukom a beye kwansima beye dunum 12 mile inshore ene oba ne ye ode wo hye de to so na afolofo no bi dia court nti court kirem a ye maame emiria ata onfa mra mfa nya adwuma mfa ne pe enka se ye peja no ama ne dibire nti okwa akoye ne ho ageman ne dia afarefo no ebe ya omo ho beto omo no nkoye ne saade a omadwa pa enti omo so omamra ne nya adwuma onimra nsem so mane fa ne penko e bibi ono akasa pe enti so ombidwa ne pa mo prepare kira mana ono be hu senyankopon we oyo odo ene hu nsem so aba the daily satellite de abano chimse ba womi and Samir's distress in the Middle East who is lying opening kwa kata ndi bia ba na ne mfuni ode ba Dr. Alhaji Manu ba womi na ho ka fo no makwahye butan bi ase ana akokura bi ede akonwa besi wonom na wasi wo mokwan ne kwa kata ne chirim so mo se aban de wo maba
Ibi kura se kyerem sɛ baabi ɔmo wɔ no ɔhɔ nyɛ kura so mpanifo ka sɛ yɛ ɔmo ho tɔ ɔmo pa ɔmo kyerem a sesei hwan na ɛka no korɛ because ahana ma kɔhyɛ botan ase ɛna mo hu so obi de akonwa kwaso no mu suro so mo bepie mu pie pɛ bɛgye ɔmo nwe ɛde sɛ ne hwan na ɛka no korɛ asɛm obi sani Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne ho kafo ɔmo ho yɛ anasɛ mo daadaa yɛn mo kaka Middle East ɛho nsɛm na abai na Crossack mpanifo kyerem sɛ mo battle proposal to make controller independent mo kyerem sɛ controller na accountant general mpanifo bi kaka sɛ mo pɛ sɛ mo boa na ɛgye ne ho no mo sɛ mo mpene ɛnkɔ so ankɔhyɛ finance ministry na ase die nti na mo pɛ sɛ mo yi saa asoyɛ ne mo ɔno nko agye ne ho ɔmo mpene ɛnɛ mpene kyera ɔmo mpene ɛnkɔhyɛ hɔ a ntwere de ɛtwere ɛkyere din ɛnte sɛ ɔmo nte aseɛ ɛno nsɛnsɛm aba anɔpa yi ɔmo mpene kura ne ho asɛm na waba yi yɛmfa the metro lens nsɔre so a National Health Insurance Authority registered 3,000 plus in voter at day 1 of PCR for UHC market debas ntimika sɛ deɛ obo wura mu ɛwɔ Framantem voter region adwadifoɔ no dodo na katafata so duba ko wɔ metro lens ebo amane sɛ asa hwɛ ɔman Ghana yɛpɔ mu gensi ati ba so aboa pa ɛma ma no bɛboro mpem miensa adehya mu Framantem mpem bɛyɛ miensa no mu nyinaa tumi akɔ register for wɔn apɔ mu gensi ati ban bia bɛkɔ nkan na ɔmo so ɔmo dodo ɔmo a ɔmo atumi agidi akɔ ayaresabea na ɔmo akɔgye ɔmo ayarehwɛ no pɛi ɛho sensɛm aba na minority caucus storms cocoa farm over price cut ntemika sɛ mu kyerɛ mu adom kuma na ɔmo hyɛ badwa mu no ɛnya sɛ mu kuma ɛnɛ we friend nyonko no wa friend nyonko wai anadom pre free nsɛm ado agiri bra na waba Alexander afenyo mark no wai efutu bra na ɔmo afrɛ ɔfɔ so ayɛ bi kodwo pɔn kroma wai si fom bra ase ye ko mo ma yen kokoko akura na so ne akuafo no nkodi nkomo sade aban ayi ɔmo dankat sa no apepa ɔmo tiri mu ni nyinaa ye no ɔmo nkwa kasa na ye mbojam na aban ti akuafo no mo kyerɛ mo sɛ yi de ye nuanom domko ma hye badwam no from farm to farm ɔmo di koko akura na ase akwane ba se ya mo fiafu ba kuma ne yakowe opani kwaku manu akina be wafuom ene mo bedi nkomo ne nkurase so mo nenam nkurase saa bontoa ene akuafo ne ye meeting ne ade a no mo no makasa kyeche o mo were no makwaso ababan tuja se be ya haircut aban ade ayi wo mo no aban betuma sesa na adwen fi se be koko akua ne sika na wonya na ye mehia na so mampani watuma yi se dia wahawo to mu guso mo ani abre se krodom a wonom ekasa se be ya aban ne betuma tie wonom na dankat aban na twa wo mo saa no aban betumi aboa na etia wayi wo ma a mutiri hu mfu no aban tuma sesem kakra ente saa ebe hadwen pa anope ne so amane bo no ko wakratai ede aba abeto edwa senior yenyina wesino ko wakrata mo boso no yemfa ensi na edisi no mpenisi sabia bo bi jagjakwa na enya ne kwanti awoda ba ko bi eba ye ndo me wofa se ba kwa awoda bi wa me wofa me wure fie mentumi anye na de manye ne de aba no me prepare na DJ Hitman fa na edwa na bibia nko nkan fa ma yin na awoda edika no ekode ama ma pokua ene ne birthday na de mtete ne say oye member edema DLFM Callers Association kuo no nene na ye na woda enti twede ampo Yankopɔn onte na nimu fa nkyere no onye ne kese pa ne ho ofe pa na obofo Michael sesei ona ben wa ha drive no isi ne betiri so waso a ode nam Ghana fiefie mu nyina boadwumaden na wo kire mu a ene ye maame ma pokua ho fedua today happen to be your birthday nti yame nhyira pa no wa woda no wonye ne soronko yedie nko atenten onyini kire ene ne pa bia wasase we so no twede ampo Yankopɔn onfa ndom the pictures no de ma ne dose pant wi ba ko bedwa pa mserew piepie kire ma na pictures ahodo egu ho ni nyinaa ye ne dia first one egu ho ni nyinaa ye ono a ni nyinaa ye ono ane dia ti dandan ni ma me wo fa asem ntesa omo ne ebinya nti ma pokua ene wa woda Yankopɔn hyira pa no wa woda no onye ne so kokokwa mu mpa ya wabo bia na de pa bia wasra Yankopɔn enchen no
Nyankopon ye ni nyina mfamo. So happy birthday. Ekwa de ma Mampokua we ye member Edema DLFM College Association. Ya mission awoda no wonye ne sonko kra sanso na we ekọ ediama Presra Mbama oye adwuma ewo Kumase mekom. Enti ye ne me wofa ase ne wawoda. Enti Samuel Fuluboaten ona oye DLFM our Ashanti regional correspondent o kire mu enne eye wawoda mesko se Nyankopon hia no onye okese. Wawoda no Oma nye soronko kwa de pa bia Nyankopon ahyehya ma wo no oma ni mrem. So happy birthday eko edi amami wo fa sane de pressure mbama wo ya adwuma ewo Kumase mekom nyame hwe no wawoda no onya ne soronko kram na ebio we nso kwade ama Asamoah Felix bidu abom na ne se sky photos na kwa na pa adwuma den na Kumase bu okrum na awo na Samuel Fuluboaten se ne Nyankopon de afa ba kwa kan fie ho enti twede ampo Nyankopon hia no wonye okese akoma so apede kokua mu mpaye bi a wo bɔ no ene Nyankopon tena nim fa ncho na afi ba kon de aka amfie ho no yedie ni kwatenten ene Nyankopon ema onsenka. So happy birthday ekodi amount Asamoah Felix sky photos Kumase bu okrum Samuel Fuluboaten ene wo se yemfa wo de mfa mo kwakura na me so no me wa fa se agudin de Rahman Abubakar Sadiq o papa and now your dad on the Honorable Abubakar Sadiq on the DCE Edema Hafo ano Southwest na Endra dan na ye wawoda o de breme na so wofa mani bo fa so ndifa mpa edimo fa say udende Rahman Abubakar Sadiq o fada ono eye DCE DC Chief Executive Edema Hafo ano Southwest ni den edo nimnyamfo Abubakar Sadiq o se yenka nche so pe wasem yi pam ene Nyankopon de afa ba kwa kan fe wonye okese na mfamfra adom kwa adom. So happy belated birthday goes to you Rahman Abubakar Sadiq. This is coming from your dad Honorable DCE for Ahafano Southwest Honorable Abubakar Sadiq no se yemfa wodawi emfa ma DJ yemfensi na de aka no prepare chiri mai. Okay, right. Minia femme waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotel 171 Trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amoniaje, Echegusa, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, the Edine Papa, in the dear Buso into Saope Hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwanye ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Freedom is here. Ghana, let's jubilate to this independence. Grumpa brings you the Independence Weekend vibe. 3 days back-to-back showdown from Friday 6th March to Sunday the 8th of March 2026. 6th March is a throwback jam. We take you back to the Y2K and dancing. Old school hits, classic jams, and non-stop vibes. With all the dope DJs on the decks, DJ Alien, DJ La Posta, DJ Bredash, DJ Vibes, and DJ Trillium. And your hype MCs are heavy and Her Excellency. Time is 7 p.m.
p.m. sharp. Now on Saturday, the 7th of March is when you feel the rhythm of Ghana with a Hip Life live band session. Come and enjoy a live play of all the hottest hits from the 2000s up till date with the Chrome Band. Sunday, the 8th of March is the Independence Shrinkwan special at 10 a.m. where we're going to be enjoying all the local delicacies. And at 6 p.m., the showdown continues with the Bogger and Western Hip Life music. Remember that there's a food bazaar that will be available all 3 nights. Official media partner, DL 106.9. This year's Independence is all about good music, good food, and good location. Chrome Pub is the place where all the vibe lives. Mema etiefo nyina akwaba ba Amuzu Herbal Clinic na midiedrobia ba yefre no Amuzu P Herbal Mixture eyedura ebua ima eni mema nyina na oba pampa no ohye efi na seba no obehia Amuzu P Herbal Mixture oba insio basa egu no ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba bi a otie mi na se ne hene pa di ono so insawansawa agi na kosokuma boso ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba otie mi anedwun so no pampan pa no ohye edi akireba ono so behia Amuzu P Herbal Mixture min kan se dwun so bia ense nsuo ba se odwun so na se ne color no eni e darkish more yellowish na pampan no ohye omu a e kire me se ekikaye eya ba odwun so no mu enti pa Amuzu P nenum e die na chika sei anase hunam ne ya ono so nkopa Amuzu P nonom bema so a otie mi a odwon so emu papa ye ono so behia Amuzu P Herbal Mixture bema bu ha odwon so wie na bi akam wo behia Amuzu P Herbal Mixture dwon so de dwon so a oti de kakra se ugun nsuo na se ya nko an na oti a uhia Amuzu P Herbal Mixture ensese bema dwon so na moja di akireba enti bema odwun so ane dwun so moja di akire no kopa Amuzu P no mu na sa ni na mfiri ho bema ne dwun so ebon kan uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doc eya na nso tototro efri bema no oba se bi chim kakra na abegu ano white uhia Amuzu P Herbal Mixture insawa agi bema na aboso uhia Amuzu P Herbal Mixture se ba se uhwe aba no emu ya uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doctor mehwa no ahono mesrew enye hwe ahono nyina na yankwe baba so muati mo hwe ahono enti bema ne hwe ahono onko pa Amuzu P no nyina hwehwe nko obi se doctor medware wi a na me hu nyina ya me hene ase ahwi apia gu me so bema wo sa ha nyina no obehia Amuzu P Herbal Mixture Dr. Amuzu we bidun so wi a na se dun so ni bi tamayase the same Amuzu P no ene ese edi se adwuma no ope doduo na atudi a ewo herbal shop biara mo ewo pharmacy drugstore any herbal shop biara bi wo ho se doduo pa na ope atudi a no ba yaso ye na otafun hia so Amuzu Junction be Moro Market no tafun hia so Amuzu Junction be Moro Market so Kumasi no akodani herbal Mr. Herbal Pedan ko mu tu bi sentombi Accra mu ko kanshi draglem mu bi sana na buache Kenswalk Repash na Tinatet opa Amuzu P mi se bi afra me na 0247 776743 0247 776743 Amuzu P Herbal Mixture Mauji Hiochalo. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. You feel
Papa. Artiste, 6 minutes after 8 a.m. here. Yeah, nice sure about some BS what you call Wakatamo Boson what the about. Now give us speak up so premature ejaculation, sexual weakness. Right don't you give us speak up so Sababo Papa. And give us cool capsules about very, very effective for waist pains, pulse, constipation. I am a team trust here. Give us a bar mixture. I don't know support your immune system. Now put your malaria, typhoid, and I feel John days. Obia won't to me the year drone. I will give us a bar mixture, boost to appetite. Once what to me the deep 0543222470. Give us speak capsules, give us cool capsules. Give us a bar mixture. Sanke be a bebo papa. Weekend action in our tema. Now Chrome Power and DLFM presents Independent Weekend Vibe. I had 3 days back-to-back events at Baswatema Chrome Power. I shall say I'm watching on the 6th of March. And then a throwback jam. Why took care this year? DJs near Hitman, Alien, Bredash, La Posta Trillions, Vibes and a fade DJ for star. I'm just near Heavy Big City Gatuso, Nanama Fusua. On the second day, near Hip Life Experience Live Band. Strictly Hip Life Music in Kwanabeko Soul. And here, Shemo Krumpap Tema. See, I don't need Independence Request Special. And to tell a friend, catch you be. No, no, so can't you be some action weekend here. Temane Boswa. Probably brought to you by Sound Masters. Support coming from Voyager Hotel Community 8. And I feel Muni special food. Muni special food. We're also supporting the Jumadi Brown. Supported by Voyager Hotel Tama Community 8. And I feel Muni special food. Muni. And also Kaha. And the Jumadi Brown. And my Asian weekend you will crump why? I woke up Chrome Pub. I feel a pomade na baby. I order my behad papa. And into Dr. Ponsa Heba Hospital for some control. Stroke connected to hypertension ne hawa. Malaria ne hawa. The last stop no I Dr. Ponsa Heba Hospital. The original last stop in the hall. There was sprinters who do sprinters no bus up. Costa bus stop. Dr. Ponsa Wɔhɔ. I do my Monday to Friday. I got a copy me feared up. My doctor was 0278 599611. Dr. Mposa Heba Hospital. You're for Plaza Hotel. You want to experience that baby abekona. I'm say hono me kama pa. I will now comfort and I feel luxury hono mo. You're for Plaza Hotel. I will go for you. At the chairman of your button shop. Every hour I say Adenta Frafra. You're for Plaza Hotel. Comfortable, luxurious rooms will have. Conference room for all your conferences. Your event grounds will have. Swimming pool, gym center, restaurant. I am a local continental dishes. Now for reservation for Enquiries for Radio for Plaza Hotel.
05304 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort at Audio Fosu Plaza Hotel. I have fighting us. I pay a bedding come on. Come on, Proso Papa. And Shraba Kodosa may be at Nasia page. Ziggy be at Nasia. Bismarck do some man busy. Oh, you're not Nasia, I'll pay a bedding come on. Oh, Jimmy Sika, hey, oh, dear. Oh, Jimmy Benson, hey, oh, dear. Oh, Jimmy Body, hey, oh, dear. Oh, Jimmy Sisi, hey, oh, dear. You run on me, now me, you run on me, One 6.9, 32 minutes after 8 a.m. here. And then I pay you didn't come on. And then a match boss when that a tosunum one fimpim you know any adunu NCR. And then at a few days of the month of March 2026. Yami Adama one mind concrete Ghana watching and you're 69 years. Now on the 6th of March 1957, and was surgery for Dr. Kwame Nkrumah Jifa Hudie Edema Woman Ghana. A year 6th of March 1957, and was surgery for Dr. Kwame Nkrumah Jifa Hudie Edema Woman Krunkru Ghana. And a question I may be from 1957 to 2026. Yami Adama watching na Ghana. And you're 69 years. Now, as one mind, send one mind no. Romai, you nya fa hodie. Ene. Aye din komoyi. Woman to say. Woman ye bia and I send the bobbier at say. Medical catch order that. 6th of March 1957. And was surgery for Dr. Kwame Nkrumah Jifa Hudie Edema Woman Ghana. Na saying and woman no echo. We hear mine now. The TBM at saying, what is the state of the nation? Woman Koye and I say Koye. Johnny live on Facebook Uba. Na wonso wa share link no na obi nso atumi ahwebi enana pay. Inshaba kodwo samebi atena se Bismarck edu say ewa ha. Sanso ana zigibi anopay wono nso ajoin yen ozigi obi anopay watena se papa. Kodwo machi biem. Mejo so.
And command of Payedi, medical candidate. 6th of March, 1957. And it was Sergeant for Dr. Kwame Nkrumah, Jefa Hudie. The more may say, if you didn't know, may yanka say bet me the Hoso. You hear brophobia, Yankasa, you bet me the Hoso. Now, the question I'm asking this morning on the show is from 1957 to 2026, Wachina Nagana 69 years. Womino, the tibia, at the saying, and I pay in Ninkomo. Could you, Mammy? Bearman Sana, Metia Simona Yadin Comono. In Penis Abbey, Unima Mamra and Samamre, a brave woman. Ya bed in Bedini Penny's day. Mammy who be. I mean, who be answer? Peso who be? Mean to me, see for more, Madame be uncle. Who be answer? One better focus be what I can. The Quadapa de Cuckoo. Timor, Derama, a Hanchren. Quadapa de Cuckoo. The Tida Barama Hamain at the channel. I mean, tinch away. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom. Toils of the brave and the sweat of their labors. Toils of the brave which have brought results. Kwame, the star of Ghana. Nkrumah, star of Ghana, everybody toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom, everybody toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. And to when you E.T. Mensa, Ghana, freedom. Kajo, one man idea found who did 1957. Black Obra Minchi or Tia for Namena or Massy. Na Yankas Yanko Punchra pa. So I'm more journey shoey, feature a probably dump and pensua you woman. Na Ghana. Ye dear far who dear. Na yen na beko 7 da hodada. Ntinya fi ne beko history of Ghana bio. Na afia pem dun krone aduonum song. Ebe pem enfim pem yenu ne aduonum sia. Na je so man na nyamfinhia asen. Edusian kron 69 years. Black Obra ohwe Ghana fa hu de ye ya na ite say batan ene ne batie. Na o my Ghana amamra na man ho kwan say obi nyine du mfinhia du nwotwe a o man na kire ne say obi tumedi ne ho so nti ono atumi bo ne bra. Enti sa pempen so no aka ne o my Ghana o man pani odi kan beji o man fa hu di mayen anana oda CPP amanyoko ano Dr. Osajefo Kwame Nkrumah ebeye na fam de beji fa hu di ma o man no wo kan Luke chapter 15 verse 11 to 32 na ye Obia ye fene said the prodigal son oba bia one ne papa ne maame tie na oka kire wo mo say ejapade o mo wo bia o mo nchim mo mfa ne de anya den e ma no baby wadro no abetumi ahwe ne ho na ono abode bra ba ko bra me kan sem we atwenya adwuma si bibi so
na twere sɛ ma yɛte aseɛ sɛ senior manager na Japade kɔɔyɛ no ɔkɔɔyɛ pɛ na ɔkɔdwe ne ho kɔbɔ afakubɔfoɔ kɔgye wɔ mu ani kɔwiwi bia praprechira it got a point na ɔne mpreko na neche aduane wɔ ntɛkyem and afei no sanechi ba neja nkyɛn ɛna neja ehu no mɔbɔ sɛ mehwɛ o my Ghana bɛkɔsɛm na medwina Luke chapter 15 verse 11 to 32 no so a mehu difference ɛwɔ mu sɛ mehwɛ o my a yɛne a yehu sɛ bebe yɛduro no yɛbɛhia sɛ yɛne yɛbɛdi ɛho so na yɛ sɛ yɛne yɛnyini nti yɛpɛ sɛ yɛgye yɛho firi papa nsɛm ne yɛte yɛho kɔbɔ yɛbra nti papa nso mmɔ ne bra na nyɛ saa ɛna ɛyɛ ne saa ɛna abrɔfo no gya yɛpɛ mu ayɛ sisi ne Ghana dane prodigal son sana mehu no Ghana man na dane ɔba de sɛfo yɛgye yɛfa ahodi we ya mpanifoɔ hyɛ asɛn kakra a yɛfiri ɛyɛ military rule asrafo amamu mu a yɛne yɛbɛgye yɛ ho afidi yɛde mmara ba sɛ yɛnya amamra bi na saa amamra ne de bɛboa na yɛde abu ɔman no a yɛnya ɔmampani yɛ no dodoɔ no nyinaa na gitum kotoa ba to santene kotoa ba asanya pa obi a yɛne ayɛpɛ a yɛ kame ma men kabia mamu na men kabia mamu ɛnyɛ ɔhyɛ democracy asɛm ne yɛkan right efiri hɔ ba bedu pɛmpɛn so yɛdure so ɔman no sɛ wɔkan Luke chapter 15 verse 11 to 32 na Obia obeka twere se no betoto Ghana fitiri mra ye gifa ho de bepem ne no wobehu ne se asema mekan mentwa wontro se wo mu se yagye afa ho die yate ye ho afiri papa no nkyɛn de nanso de bia papa nkyɛn ne yekɔ ekɔgye mo wa ana ne mekan nya saa ne te Ghana gye ye ho so o man a ye ne ye wo ye bibia nya obi ne hwɛ ye so ye ne ane ye die bibia so nsu atwa ye ho ahia ye dia asasi mo dodo de yefum agudie ye dia niamma hodo e wo man mu nyina ye ne aye dia nanso enam ekohwia brabo a obede sefo ne gi na Japade okɔbɔ ye no ebi ene ye mpanifo edi kan agi fa hodie ne bo a ye twa asapato ho no ebi be kan na ye pama abrofo ne ntem enke ye gya wo ma akomo bo aye pa opani ye gi fa hodie be pem ne se mpanifo so mɛhyehyɛ ne maboa Ghana ntiko mutumenye ha enti ever since a omogye oman fa hodie sɛ Kwame Nkrumah akora pama abrofo ne ntempo a 69 years hweto a oman mogyeje ne kakra yi DLFM eni sika mu de tua mo ho ka bosumi biei na edi ya no moyɛ ma ye kyere so enti omeka sɛ mutumi fa nyɛ adwapade oman opani ya kwan nyina hwe kumasi to Accra Ghana nyina wo kai kwan a adwadifo fa so yeso pa ye kumasi to Accra to kumasi kwantimpon ena wiese amakoni edu second one mi Accra to Takoradi ene Cape Coast kwan ene so wiese amakoni edu na be ka kire me say Kwame Nkrumah pam abrofo ne ntemti na Ghana ntumi ankɔ nanim a me ne wo ya adwen a enye ye saa sika bia mo de tua mo ho ka ne ade ne bepem samra ye kasei eya kohwia brabo na ama Ghana pa ne ho hu na sinem me ewo mu se yagye ye fam ne yema bebre ama ne o bebre na kwa animu ye wo institutions ahodo a eye kakra bibia ye fine na mom nyame anim ne kure ni se wo hwe percentage wise 69 years ayenya no me wo ka se me rate Ghana man no empuntu aba mu a mama wa bro so na 30% 70 na aka na me oh yeah 30 eno kra mama pa 30% mama pa de na betumi de ensasi ye bo aka se ye fa hunde ni we ye Ghana dia yetimi aye nti aboa wo man pa kwa animu pa wo de wo pa ma yenwiri dwiri Kwame Nkrumah Japade o mo ye yina mfiri Ghana na ye hwe ade sa wo pa yenwiri Kwame Nkrumah Japade o mo hya ase o mbegi fa hunde ni ye yenwiri ni nyina mfiri ho na yenfa ye democracy fo ne mra na yenhwe difference no yensa bibia Kwame Nkrumah mo ye nyina mfiri ho na yenka ne se feed ye sika mkemamu so de ya ye no yenhwe ade 30% na mede ba ma wo nom 70 ni nyina no ye de boko akwa akohwibra ye de o ma no e bo akohwie sesie no
Ghana nya fa hudi ampa eye yeto ani na ye hye ye mara ye bibia obi a mehye ye so obi a mehye ye so obi a mehye ye so ye japade ahodo a Kwame Nkrumah beye ma oman ne ma ahodo a na nka da ho no manka o ma betumi de ho atoso de ensiasi obosi we ye dia yama kebimam kebia mamu abetonton sa japade ni nyina akọ Vodafone Ghana Vodafone nenya Ghana dia Ghana Telecom pa abeduma sikani ho entumi manage ni ye ne aton ekredin ejapade ahodo akwa me Nkrumah gi fa no so that time na sika wo ho ne ade a ho na ekere wo se ne sika ni Ghana aya ya kasa that time na sika mpo na sika wo ho kwa me Nkrumah ne di o man na bro sei ye mpani fo tumi do mun sesi o mo eka kire Ghana fo se the whole of Africa ebi man nyina no Ghana no o manya ye tu sika akopa enya sa na mo ka kire ana meboa the whole world we are seeing nyina ye to so nsia o manya wo tu sika akopa enya sa na ye ka e de na ye nya wo aya edu ba bia na me fere se asemi wo na mo ka aya me hu se o ani nwo so fade ni wo mani so de a wunya kukuduro kase ne the entire Africa wo hwe African continent o de kan amaame ye wom enya amaketo wo na o my Ghana ye ne ye tuska akopa ye nyeska akopa na se ye no ye wie ne yetumi kan nsem we ne ye ntumi mfa anya hwe ne ye ho kire ya na je say like I see a fede. Okay, so kwa Africa wo 54 countries amaame ya hodo maako aduonum emienu 54 countries na ye ne dikan e wesika akọ adwadiem na yakwan nyina sei ayarsabia edu baabi a akwaisi mpani ho entine ni mpawu baabi wo kwa ayasare bele kure bi ni ho kra nema bebra basa ene school fo bitititi nuase ni suade school feeding edu baabi anuane nkọ nene ma ye menya na etumi de ensesi yebo omanya otumi bo akwahwibra etumi tena ho ade ni nsu a obenom emagalam se fo se monye amfa chamfens zumbom tototo mumbom mo hunu nsuo ni nsa ne mayen na munyi sika akọ no mayen ye ho kire ba akọ nsuo afira mo no ne abenom Ghana ni ye daache e wachire na me de bia brofo akeseka ye bedi Independence Day ya ye be kenkan wo mana ba kwasem maka kwa me bepem ne enti democracy time oba ne de esebe na matwa to ho a mo nse be ma yaka yei ede be esa na mo nso efiri kabinam ka bia memo ne ba no ede na mo aye no soro kwa me Nkrumah kwanya wo ye to we NY kwanya we enye ne wo pani enye ne tamakwan NY kwanya da ho kakra ye kwa ye bai hwe cement ehwo no hu se kwa na cement no mde o mugu concrete opani utum se da gu floor pa no mo hye concrete ankasa no mo ye. Okay, so kwajo afie Ghana 69th independence celebration with the team and I say assembly thread that's one building prosperity, restoring hope. Building prosperity, restoring hope. I ananse me hapa. Building Building prosperity and restoring hope. Brofo. Say, yes, see on mine ama ye dia ba. Ne ama on mine man Anidaso. We yen some daso. Ko check 2016 dia na mame. Ko check mame. Na bra na menka asem kiro. Check 2016. But aya ne esimpanifo na ni so. Ko check mame. Now the oba we are na yemfa building prosperity restoring hope nka ho na yehwe ade se de kekan na akosi sen check mami 2016 Independence Day o man ye di ye Ghana man panin dada na dan kwa gufu ado but ayo mudi si mani so ne hye yam ka so mbe ya ma Ghana. What was the team there na won ka fa ho there na o man ka akosi sen you see bebe ye do so o man nya kasa wo enya brofo tenten ka enye kasa wahunu almost day. Okay, so the award can kojo na no your Ghana's 59th Independence Day celebration in 2016 investing in the youth for Ghana's transformation.
Openi. Investing in the youth. Yemwa na yen resource ye mebu no. Yemwa na mebu no for mo da chinsie. Na mebu no nya adwumanye. Na oman no nkɔ nanim. Akosi saying na 59 meboa. This is almost approximately saying 10 years now. Ananya sa. No crap. From 59 to 69. Anya 10 years. 10 years. Akosi saying this is Ghana mebu no tuma invest wo mu. Ana mo sabe ka kire said then breeding prosperity restoring what hope. This year there no. Na mmabu na mo sembe invest wo mu no mantumi anya investment no. Enti sa prosperity na wa hefa na hope ni free hin na eba. Me de oma no ye betumi ayema na bro. Yes ye be ya chairman we betumi Ghana betumi penifo betumi anya obi a so de Ghana beto na koma so a. Ye man mfie dupe. Obetumi ma Ghana sebra hisa. Yes, just 10 years obetumi asesa Ghana. Na yenye adwen se ye be sesa. Oman ya ye do amanyakuo. Ese na oman. Partisan politics. Ma mento nwum we nkyerɛw. Me hwɛ sɛ menya nwum na nanka mento nkyerɛw. Na tie nwum no mu nsɛm. Na memfa ma no nsi na mengofa asefo no mu nwura mu kakra. Na ɛyɛ ade ba ko a ɛha me pa. Obi antan obi a yentan pani bia. Yentan pani bia na mom emu aya. Sa enwum we. Ma omanyi mu nsɛm nya wa hia asɛm. Na dwen ho anopa awia ne abre nyina se ubom pa ya kai Ghana sufra wo nyankopon fa Ghana hye ne nsa eno na wo ye oman bapa eno na wo ye odo ma wo man eno ala na yele hwehwe se wo ka anwum we tie nsem na ewo mu no you see ye si oman bi a mimi hu ne se ye kyekere Ghana o ye kyekere political parties e wo man nim Ghana ekwan ya fa so hyehye wo man no enye oman ne ye hyehye ne mom ye de ne ye hyehye amanyukuo obi apese wo ba oye bibi obeye settings skirmishes na ya gi na di se o media me party ni ba ye no oye wenti ye beto aba ma me bieu ene se obi brempo no ka na hia asama ye se oye amanyusem ananya sa na ye hu no sa na ye oman no ene obi bana bibi kwaso an ho kire no ma nkoyi a woka na hia asem no yes wo ye politics ebesiso asem no sa na tie pepe so opɛ mu ka nokre na ma nipa ne tie ase ne ye ka nokra pɛ ono so de be ye politics aka si esisi obi enso na bi asem no sa pepe ne tie kodo meba sisi a mani munsan nyawa yasa na gen no pa Eyonya bringing on Sawo Bumpire Yakai Ghana Sufra Unyan Kupon Fagana Shannon Sam and no na woyo man bapa and no na woyo odo ma woman and no na yerisha odoma woman and no arani here odoma woman eno a na hia kodjo what enwum ne mu nsɛm yi na me ka asɛm bi o na yetimo no wonya mfrinhia adusia wo ya ba adwuma kora wo ye den ko pension wo be ko retirement na tell say wa bobra no asi o man ko pension Sagana eye oya busum adwuma oya nipa na oya busum adwuma anka ese wa kɔ na homgiem na anka busum do ade na obedi obenya pension pay na nsa obenya sika ade adidi emo oya wo intimidie papa so pa homa so nyina no mu de America nyina ne sɛ ɔman no sɛdeɛ yɛmpanifo no yɛ no ɔmo kyekere political party ɛno na ɔmo kyekere but enya de a wɔnom kyekere wɔ man efiri sɛ Ghana man na nkasa nsa da ni ya agenda sɛ Ghana yɛ wɔ hɔ no ɔman amamra na ka kyerɛ yɛn prince sɛ ɛsɛ sɛ ɔman no nya ni so ade hunu sɛ ha na Ghana ma de ani kyerɛ yɛ ni bi de ɔsɛ meboa no ɔnkɔ tuma me yɛ ni bi Ghana man nim sɛ ɔman na yɛ buo no ɔman pani osese so ba
aha ne nyina ye hwe aha ne nyina ye ko man ba pem samra me no kasai Obia ba so obehye bo edifa ya mamra ho sa mamra no ache ye dada ye ma titifuo bi ye ma aban bi atwam enti yensesa no Obia ba ohye ho bo ba pem ne ho na asesa no why na ba tumi asesa amamra na mayen debe ye dua no ka Obia bonto abepetumi a o Ghana constitution ne nya ema oman ne nkwaнаnim debe ni panya kwanya bokro no ema oman ne huna mane eso munya tumi ni wi a Obia ntumi nsesa no adentia ever since independent yen hye den nyampanimfo mbetumi ayetu ho ache ekuom ho ama oman no do yentimi ka se Obia nya hwe omo ba kakra ankra omo yabi na mbom de omo yama na nya enough eswa wometumi ayema nabo 30% bi na omo 70 ni nyina mato agukwa into no over 100 no be score Ghana 30 over 100 that just say you rank your fairly ya fairly poto meka hwe oman sase ye da ha ani nyina fertile land asase ye wo de no ba yesi su a ebi kura wo hia mposo ba kwato fertilizer kura edi egu ase ene ya tikroma ye ni state farms kakran so a amanfo do o kakran kakra ye no so e ma galamsefu ase ni nyina mayen ye nya hwesofo Ghana ye o ma mi so oman a oni hwesofo yo kodwo me da se nya botre me de besisi a na wako na me de manusi no me de Enquires betumi aye na mom ye hia ni pombe ye tu hu ache asam ni nyina ni o etu hu ache enipa wono no betumi aye selfless ode ne ho besi wa say Ghana man ye se ono na busua ti se bibia nkwa ye beka no na be ha ono an daache si enye sa nipa na se de ehu omo wa MPP ne anisifo ya se de ehu omo ya se ya kekese ya de achaman I'm telling you preto bibia ye de politics bibia de ya manyosem na ye ma Ghana hunu ba bia wo kwa se ba bia MPP ko yenim ba bia ni si ko yenim ba bia Ghana na nkasa ko de yenim okay right everybody hu yemabo Nyankopon ebeka wo my Ghana ho Kobia someone on Facebook says the value is the same there's nothing new good morning Kobia someone message what the buy no Bismarck do say man be say famre kakra ye na fi minti you ano pay Hitman good morning sir na ye nchia Ghana fo so Ghana fo jo so Hitman Nyankopon ya do da ochina e mark 69 years Ghana nya found here and enemra ho isan say ohwe oman a yenya 69 mfie aduasian kron na ohwe tebia yete anase ewom ewokromu a oman mu a areho ename common e two folds medical bo Ghana timamufo ne mpanifo ma behwe oman so abaso because 7 January 2023 and a mark exactly 30 years a yenya democracy and then what they idea can say 3 years ago which is 2026 33 years since you started practicing democracy and since the year 1982 at the last coup d'etat led by Opinion friends Flight Lieutenant JJ Rawlings ever since coup d'etat bianto ento from bim krumwa enti ano no mebo Ghana fo abaso na ma bom panifo mu di o man nyina anim so o ma je ade ka ne se we no democracy na tum abato ba irrespective of results ebeba menti ase meti ase na ye twene sere ne abasa nyina no obia ene o ya aspirant na simple no okogina se yento ne so aba no etimi consider defeat na nyina de odo ene nkabu matena Mr. Hitman asai se mebo Ghana fo abaso no the American say Emma Reho say on my 69 years not transport system e ukrumu ayasem enra me kwa Shoman Estate na me ba fi Mr. Hitman udu atomic runabout e ya to Madina keka nipa gu kwa ho no of which previously I mean gone were the days whereby a railway system nyina e den e adwuma wa ha and then many ni wo but the same no the kakra make can say empanifo hwe serom no mtutu nema because as a Ghana ye retrogress ye nyi ku anim mum no as amamu na say kankode no ye retarded ye declining rather enti mesem empanifo o mre ni to dem am fancy Mr. Hitman yo ma take me da papa Kofi ana Ziggy Bram mama Ziggy Bram Kofi asa na o ye late into DJ Hitman
Mama, good morning. Good morning. Na met you with you for. So be a way there. Be a way. We there never can be brave because I break up. But said I only remember for that there are pros and the cons. And the pros near back up and the cons near me answer. Okay. It's if we don't say no more no. Ghana say Yami Aduma Ghana at 69. We started to follow Sadi. We said before I said oh yeah, Ghana at 50, right? Kufuor Mreso Ghana at 50. Oh, President Kufuor Mreso. That time ex-president Trim Mreso started to follow Sadi we pan. Now the about when he say if you say bra the papa Dr. Asajefo Kwame Nkrumah oje Ghana free forever no meka bepimi na de meka say Ghana ya de because we share nkuro bi abin ben African countries abin ben Ghana eba no nyoma se facilities ya ye pa yakoya nim modern facilities bibire ho na mmom no cons na de ba kwa high ni maintenance culture ye and ye 0.-1,000 na say ya Pokwase interchange and I heard that Pokwase interchange everybody na say afa ho sumo na sumo light ba kokra ni ko animu o de ona ye wa trouble nyina no am trouble oh ade ba ko a Ghana high no hwe Atamis papa ex-president Atamis or the ambulance be vind or be by na fe ambulance ni na I say ye ex-president na sure na ado dankwa Kufuado ono so the ambulance 350 something one constituency one ambulance e bi kwa bro so ma stadium na nya bi hospital sa kan na nya bi and that ambulance no ya ma percentage kwa so more than 50% kwa apakes yo it maintenance culture ya dia ha Ghana no na eku Ghana no okay well and na eku yan no me last one cry ni say yes all I say freedom your freedom obi ni yeso it's me dia metumi asimibo aka say and Ghana that people still na obi na control ya ni freedom because we can say about freedom no akwose IMF ase IMF na chere nipa dodo afa nipa dodo a etuomuka do this do that means obi na control ana meboa so we freedom a una wo ye de ope ba kwose IMF ase na IMF na chere say and this 2 years and employ nipa say na me pa means freedom no dey e ka we ni so na emu ase o ne dey enye freedom hit my break into the kokofiso yo mate so pedia wo kan Ghana ye ni fa ho die me da say Samuel Kwadwa Kwazigi bi Kofi fa mic na fe won so 2 minutes with you good morning Hitman Ghana benya 69 years nyame ya adoma ochena meboa ntin indirectly no cry nya 69 nya 69 because any ochena de enye kwan bia na Hitman in the year 2013 me I feel say I say anytime be I said be I catch say Ghana the theory ni ye adwuma more a bad brofo pass yen tena se yen gre brofo yen hye brofo kan sem de aye beka but a bass yen backgrounds na yen be ye adwuma na very difficult 2013 Independence Day that was Ghana at 56 and almost state say investing in the youth for Ghana's transformation and on nanchen Hitman nyambo ochina building prosperity, restoring hope, investing in the youth in the Krampu. As it stands now, Ghana eka omo amukita the most highest youth unemployed. Kuruma say. Enti hope ben na mo ba be restore. Hope ben na ye ba be restore. It looks like I say mimi hu ni say the political parties ankasa na wo Kuruma say no. I say yen dwene yen a wo Kuruma ye ho. No. Yendwine ye ho ye ko celebrate Independence Day Ghana 69 years Hitman solid be 5 days ni light the light dum so presso me no kasa mi TV e blow me no kasa sisi mi TV e blow sorry Ghana 69 adenta baby 5 days ni omunya light ompo de enye dum so 5 days ni omunya light ba ye kwa ko celebrate Independence Day Ghana 69 years. Hitman, future ben. Future ben.
Chroma say, ye crying toes for Burkina Faso. Future ben. Yeti Chroma, Ghana 69 years. Ye means I see a Didian toes. It's funny. Okay. Yeti Chroma, ye means I see a Didian toes. Yeti Chroma, Ghana as a Yanka sentiment Kayesika. I just am a for chess cannon the mine. Future ben. Ghana 69 years. Ni any man say Independence Day be do 6 March. Na yako jina na Dr. Kwame Nkrumah ye say na enti mumu hina na aye bibia ma o man na 6 March yemfa Dr. Kwame Nkrumah ho asem enko na ye ubeti ubu aka say me ba ma ye say anasa asumesi ba wa ye say wanya each and every day feel say me ma me wo mo bepem ne me ye on the 9th March enti ye wo me on Ghana month ye wo me Ghana month bepum fit time e wo me bepum nda me nyina me ti DLFM me ye adwuma Hitman that's just adwada be your birthday adwada be ye me birthday Hitman yeti kroma say fit time e wo me bepum nde Kwame Nkrumah wonsem kwa enti kroma say enti mampani bi antimi ambedi so a waye bibia apa ne Kwame Nkrumah ye ho right it's funny yenya Independence Day na ye di no you should stop Mate, what's a here? Kofi me da se papa pamame fa course ne be 5. Kofi say your video be a was say ye. Your omomra Facebook and sana wako course ne so. Mo the video be aba. Yes, Ghana 69. Okay. Okay, so Abusia joining you live on Facebook na fe won so bra be hwe video ye ka ho asem no na ye fa course no so kakra o joining you live on Facebook a video no and da so no ko run a true video na den e ko so ehuma me a oteka yi mu hwe ade o de fo ni hwe ade ye okay we hu niam efu no ma me na ese bi obi a ye de no ekwa like ye bua no kodo we kumfo a ye de ne ekwa kuku no tie we no your friend say metika mu so meso menwama hwe bia ma mi tade na hwe ka na ngasa akora hwe ne do no ye de ahoma na som ya chekere Ghana 69 di adentra se ya nya hyehye pa bi anto ho enti Ghana se say for now akora ye ntumi nyika afun bi amfiri krom ko te bi ni ho ye ntumi nyika afun bi amfiri krom e bi ni ho opani kare da na nka se park ne kora ne ka ho ye nya bi mfo na akwa ye afiri ho for video no to so Obia te mami be otawo we on a pickup track no difference mami ni pickup track no difference obedu ne destination no abre kora na ni koto dwenyin nada okona akofa sika kwa ya sabia akwasa no ho ya ni mu nyina be ne ya mate the best one, especially our transport system, so na Bismarck Kano. Something must be done. Okay. Yes, something must be done. And if it must be done, it must be done well. Charlie. Right. More yao. You have a course in the Kakra 0593406565. Good morning. Too bad. You have for. Good morning. Good morning, sir. Me ba che for say. Another ko ya don do bro. Nana ma minti wanna pay. No pay there. Ya da ma se. Eni adwuma pa. Abreni na modibo o man Ghana. De bia ya na ye kan se o man Ghana. Ye mpelifo na edi yanim no. O mo mmoa ye bibie mo. Ghana nyame boa o china ye nya 69 years. Ya papa kufuo ebedi Ghana at 50. O check here 19 years ni. Eniema Ghana at 50 nim NPP aban ekreti ye edidi Ghana at 50 no. Say mo say video ni bia mo fan to so Facebook ni enhwe say wo mo bia no Ghana at 50 no any nei de eniema no aye okay mate Ghana ade ye ko yanim na ase ye ko yachi mate me da se papa good morning right mama Dios ora Ivan sana pe wapom to say ya me ada Roma na mo so yes ye ho ye papa yo ye penning for a woman si wo mo trust ye 69 years independent. Not China for free China. In the yen so in say. Right, mommy, what I have 40 something years now. Satam no not your vacation employment. In Juma Kwame Nkrumah Bejaye na Bambi by almost toy. To talk companies Nina in net Ghana ni school crown near Juma no way. On my independent 69 years. It do that now shake this one. And Kuala funded that form. And they throw school. Momo abreso sana nete. Na omunsheni yo bia bebu na kai. Mira Hitman Kwame Nkrumah wa huni fieda. Debbie. Brata mani ade ko hwem ranti e kwa mem. E fie ni ade a omo atisi. Kwame Nkrumah no wo dai.
Kwame Nkrumah motorway or yeah, Hitman, how many years now? In yet World Bank almost yet expansion. Abandon about what me single lane to account. Okay, Ravens, that's it. Nyankopon and cat one so home. Good morning. Hitman. What's the? I'm very mad. I mean, you want to pay. Nice one. Yeah, that's mine. And Casabu said, Ghana, and Kalbisi, and Dokono, and add pressure, and add that pressure, add Dokono. What does here? On my Yankupo, Asida, on Yankupo, Asida, on my way, your Coco, your Diamond, your Maganis, your and come. Yes, Lumba. Yes, what's the? Yes, I'm so Debo. What's the? Thank you so much for calling this morning. Good morning. Good morning. Prophet and Saturday. And Saturday, gross show. Mami too. Mami too. I am Nkrumah and the president. No one to sit down. And when you come, now quiet bridge on Nigeria. I feel the case you no. I am young. Oh, come breaking. I let the pump. I go for Roy Stoboni. Even the president. I am young. But Prophet, yeah, that's it. Good morning. Good morning, Blackman. But you're frozen. The Diana Tommy on Vibutu, a bridge and come up. Tommy, my means you want to pay. Now, I am not. I am a yak. Send me that solid. Na maniti na me hu se me wo Ghana na me ye mwahye me say yo ensemu a nhira ba kan ni nyina no aka na nyo man ne ye chichire ku to the sense ye to aba yi president na omo bi appointment kra party matimi gina wonom se ye ntia se ye nimu no ye campaign on ka ho uni bla ya bre ye pe ye nipa send your bear nipa ni be wie sika e di ama o Mate Tommy me that say good morning. Good morning, Hitman. Baje for say Kwame ni taxi driver. Ye Kwame obre ni ye nkwai. I am a money ma pa mo yo. Yeah, that's papa. Yeah, Roman father wo no you start show we me ka say. Well, too bad. Line no I drop you for the very final call and after no pay you wrap it up on the breakfast show. Good morning. Good morning, Blackman. Me baje for say 49 mami ti want to pay. And Kabaya me ya papa. Ana ma fa wunti ma na nya o ya da. Me da se ma bremu pa na Blackman me da se hwe Blackman. Senia na obi ka se wo sole na obie nani no hu se o te Ghana ma na na rap no sa na 49 me so tie. Anything me de wo call assignment ye wo dam wa ha. Blackman ye wo dam wa assignment bra ne bra be hwe. Kwame Nkrumah time ana wo ye dam ne to wo e di asase kakra e to ho dam sebi dam ye de dia no ba ye de ye farm ni ade ana me boa ye wo Ghana ha ana sebi ye ma me no bi fo ka so mo kwa to ye ku obi wa bra dam da ha a ye de ye nto se ye can in the year 2000, Bra me cast dam ne da hono. Ye diam toast, ye dia cabbage, ye dia mako, ye dia carrot. The big dia ya to suje dia ni dia bi wa ha. Sebi party bi ba ye 2000 ba. Party bi ba ye. Bra ne be she. Say baby a Nkrumah ja ye no binim se Nkrumah agene no sebi say ye mpeni fo amama ba no mu ni say ye nkwase agene ana Nkrumah no e for na me da se papa the very final caller na fe anopay ye fancy maje ye jamini ami pracho ye frame me Ben me traffic tema committee 5 Ben mami ti wanopay bra ensem ni bi wo ha ya ye ka mo amo radio station no say no sebi o prediasa ya na suru kakrenti eya na mo dandan mo nsem enso no krede e pimpin if Rollins so ABC President Mahama so Ghana penny for o ma die nhwamo o ma se o men common stadium unim employment stadium football generative common stadium Kwame Nkrumah besi neno Rollins or renovation for your renovation Mahama your renovation
point of correction. Hello. Point of correction. President Kufuor, ABC extra stadiums ni bika ho. Why? Mate me da se papa ye brinti yemfa wo ensi ha ye ntumi emfa course ni biem esanse bre no aso papa e wo se ye kɔ na fe ye get prepared for nyame adoma weekend yi action a ekoso e wotema inshaba kwadwo same bi papa kwadwo papa de kwadwo papa fa microphone na fe ye hwe na ye preparatory ye bre kɔ ba kwadwo answer na be kɔ no ene nyame adoma wo kyena ye mba. And I want us to do something very funny here. Okay. Because you can recite Ghana's national anthem. Bet me can Ghana national anthem no. Ghana national anthem. God bless our homeland Ghana. Opening. See. You might hopefully be Ohama. Hey, now what your sense on Gobo? I say on your say. I say was say yes man is one to tuna moment. Oh, how ya grading women refi. Hweho. O say hweho. O say hweho. Bismarck edu say hweho. Oh, me refi kra. Say almost wa kwato shawarma ne pizza bi akoma ayi o. No crap. Endo na o ka me no. Matter. So I see matter heavy ni sa wanya ne kwa. Unia firstly. Mo say shawarma ne. Shawarma ne. Ye be yi video and then no pictures ni be yi ni na na say chana. There be pictures ni funny holidays. You funny nyina nkotamai. David say ke be yi video na David nyamo chana no pa. E chana pa be adwuma. Ba be show. E be no pa. Tinyame admo chamo be ba. E be adwuma from 6 a.m. Me de o chana de member. Wo de won na so. Won ka holiday. Ye ne say bisa akoye Bismarck kurant member. Ene na be adwuma die nti no o say hweho nyame hia ne pi. Adwuma ho o say hweho. Wasemra no. Papa nambra wo se Obia na de ampofo e ma heti ase se ya kase obi wo se ya o se ne kire se nipa ye frakadam chama global frakadam odi global we are seeing now obe dada osisi a sire from hweho onko toto brebo ma okoya osi jani ho on san fa brebo ne mre ya na de na okoto bra na brebo no we hia osi ahye what's say hweho no wonder sa akoba ne sa so na esisi ye na mpanifo mutia no paya se na ye nkase yame nhira wo mo se de ya ka no me de bia meka ye tu be akobra ye ntan obi anya obi ahwe obi antua ye ka se ye megu obi anim ase na mo no kra we egituo Nyankopon adom a ode adom ye ne akwanya ode amaye no. Nyase yenim se na obi a nemom eye akwanya ne yenya. Nti ebetena ha ye metumfu turongu Ghana fo ani ne ye meye embe kwa MPP ne anisifo ne ensoro nko. Empare ye kra. So obi ye de ye beka, o ye de enya so ye beka. Nti se mpanifo ne pese se de mutum ne etie no. Building prosperity, restoring hwan hope no. Se ne ye hu ye. Mo ka se mo investing in the youth. For transformation we say den enkwesi aga ene Ghana mebu no mawiwi school titifie omunya adwuma nye de ye for omadwuma na eyi bia di basa enti say hope na wemfa besere wonom say de ye boy ho safonye say the entire Africa ye na tufu magudie no man no fact we nipa na setine hu say Ghana ye tufu ska akọ enti ye na ye the richest good country in the Africa ne yehunu sa se ne de aye na nyase ye beka se yetumi ye wone ma we ne ntumi fanya hwe de masa so mfa so ne sen ya me yehu ye mobo na ye koye ni ma so man no yehu baby akwan panda ne ye mfa so ente sa ye da kye ne de opening e be ye te say yi no me kod me fa woda we ma me wo fa se ndra da na ye na woda but me refie enti ma me fa ma no na ye so so na continue ku fi obo ye ye epiemantemu ena musine na wo kire mo na poku Hirari na opoku Hirari na ndra na ye birthday na nkese na wono wo Western region na maame ani dinde maame ya oforiwa wose ne ba ne dinde na opoku Hilary endra na ye birthday so man happy belated birthday ya menhira ne pin na woda no wonya no so kwantenten ene wonyini nkire wonyini be ye pen pa obeso abapa na o my Ghana enya no so emfa so happy belated birthday ekodi ama na opoku Hilary a wono wo maame ani dinde maame ya oforiwa no se yemfa wode mo na nkese e wo Eastern region ho ena mo no se yemfa woda wen emfa ema na next one kwadi ama wa ni tua kila ntua so nim kila ntua no was it kila ntua no oh kila ntua e Master P ani dino no wa London I see enti Master P say awoda we kwadi ama Prince Ajiman dodo abo mane se Kofi Abanga na wo fe yase in the Ashanti region na we efre wo sister emifa wa wofo
ene wadofo nyina so mpe wasem yi pa ntene Prince Ajiman adodo abo ma ne se Kofi Abanga Nyankopɔn twedi ampon boroborobo ade de afeba ko aka amfe ho a Nyame nhyira opi na bayira na atwa ho ahia saa na ese kire se usikasem be kosoro nsi Nyankopɔn nhyira woda no onye ne sono kokra so happy birthday eko ediamam Prince Ajiman adodo abo ma ne se Kofi Abanga fiase na wo kumase ene ne potem we firi wo system fa awofo ene wadofo nyina mo se yemfa woda sunkuwi emfa ma na me kokra no senior unim say yin kumase reporter Ashanti regional correspondent Same say Yankopon ya adoma eye na wo fa asefo mienu omba beto mo bedin Lawrence asefua and every Bridget asefua Christian nyame ya adoma on the 15th of March ebesi Sunday omba beto wonum ebedin na dwumade ne betodwa ewo Christ Apostolic Church CAC ewo Himan Priest Ahiman na dwumade ne bekoso na ukubo wuramu wo Priest Ahiman wonum assembly member na aboroso wonabo yaw Alex Baako ono na wode abofra ne beto no enam ne bode mbo na dwumade a woye de tai wo machiri ntino wode abofra ne beto no nti yenchia na aboroso anopai na yenka nkyere Ghana de Yankopon ya adoma on the 15th of March 2026 Sunday Christ Apostolic Church Priest Ahiman dwumade ne beto edwa ewa no pa no nkronti nyina enkwata wo machi na ye wo mo nanka eja yetu ye bedin a enkombeba yo but me da say Bismarck ye ko Mr. Hitman anopa ye ko no ye say mpanifo ye say sanko for we yinchi me da me sense railway system no on betimi amanaba okay railway system no mra dem rofo no be build here western railway line eastern ni nyina no ye srom se ne be ya transport system okumu an betimi akonkan enti yes story so kra nyame aduma eda ochina ye touch down otema Lumba independence day celebration baso na maka se venue of attraction no tema Lumba enti yencha voyage hotel see you so na fi Samje Bakery anope yencha Oscar 1313 Oscar 1313 I see heavy pa yencha no right enti Mr. Hitman phone si mate me da se papa pa ora Samuel kwadwo akwazigi bi Hitman anapai anasa na adwede papa yi etumi da kakra opani wo brenie ye ko o mami ahe Come on, ka me won dabi me pacho dabi metime masima ba ko ye brenti me da sit 1 minute mun take time ano je di kan no ame fa sana meka no mpanifo me ka me nko a aka ifu ne kwolo president bi obetena Ghana so no ka de ba kwa mun say ha Ghana say nya developmental plan bi da ho say bi Ghana ya say okay president ba project we no touch ya the next 4 years and the next 8 years no president Krono no ba no ono so ba no so atoa the same project no so enu betumi aboa Ghana ana ya maintenance culture na America no say ye de ade no Ghana de be ade no fefe nemum ye ya aban adwuma nti no na ya se no nemum me kokora de ese me champion of bi se na munim no tema me ba tema da nemum me ba me squad for na me show tema mu nya me show it me catch tema for nyame ya aduma o no we na by force o da me me ka e chrom say nyame ya aduma baba so why you so aggressive bi mami ka me dia me fan base for mo ba ji mo samba mo ji wi o me nchen wi a mo ntwa me momo ti say the angel be say ubedi momo it was France was zigi nchen mo twa me momo angel kura etie angel ubedi momo o tie onu kura say we feel you be na no paint angel mi cha no paint nti de be ka cha me temafo me France base me fan base o tema say nyame ya aduma o china 6 am and up to 22 na mo krompa anadru dia wonder me na and I wake up to be jam krompa till 6 and upon who's morning show no me wo ayi mo studio han me so krompa ni e fa every krompa sa akopema yumre so ati ase it be jam to mo ba na mo chira no pa na da ha da ha it be so mo ba no be skemish so manya skemish sa me prom ne mo me ko ekra o mi cha de don any lady na madam fu ba ko bi pa ya prepare moko ayi koforu akra motenenka chairman Frank Entry MPP chairman new chapter New York City moko koforu no host DLFM team down say kofu kai chairman chairman or New York City Frank Entry new job in this back no mo mama okito bi another Frank when you 2 minutes another Frank on your friend Scorpion our Ghana Airport Company on us be tiano na ne kra de men tia be chomo 1 Nicholas Asante na matoto ni rasku kudi ya about what yana project be also no church ni to mani nu ha
na ndumini amaro so nya sa yesu emprepre wa the chairman Nicholas Asante anope DJ Zigibi Michao me da se pa na mo chira de tema Obia nhye Zigibi wo na mo ba no emprepre chira be you afim me da se ano ne ye threat na say ye order right mate you me da se Kofi ye ko Hitman ye ko na ye be do bi asese the 2 DLFM 106.9 because senior mo ye ma ye da ne da nyina no ye yada pa nyankopon yom kese na Hitman Sunday we me free say krum pap na ye ene ochena Saturday ne Sunday nti Sunday me free krum pap pe no me de mani chira chem kede Assemblies of God Grace Chapel ho na me de mani chira me amebra Minister Ata Asante Minister Ata Asante Ata no what is say yes Ata ho you no ho ye keke o say Sunday we de onua gina nchen upper room worship experience Hitman ye ko sore nyame ye ko som nyame nwom nko ayeye ene nwom to ene nkamfo na de ko manya nyame yes sir okay achim kede nti Sunday we 8 March 2026 me de mani kire achim kede Assemblies of God Grace Chapel watch him kid. The bench Jehovah Witness. The bench Jehovah Witness on muna. Ona. Aitma uni machim kede pa. Ya uni machim kede pa. Ofa kede de fa kopia bompe de kutisa minimum. Damai o de ko damai. Anyway, oh ne my bompe ne bibia uni mo. Hayo kwa ho. Hayo kwa. Was it or Kalebu anti-catcher minister Kwakwa Asante say yeah ye be baba support yes me say me jinim okay so kwase da we nso na anti Magi and the birthday party nso eba so anti Magi nso no ye man happy birthday in advance party no ye da na se papa well ma happy birthday we a special one pa encommand happy birthday encommand na Kwadwo Amo Minta Nana Kwadwo Amo Minta we fru wankasa ma me wo Mrs Minta and afo papa Mr Minta Emma happy birthday and command Nana Kwadwo Amo Minta wa wo for se nyankopon hira wonya okese wo Star Primary School Nana Kwadwo Amo Minta wa wo for se wo ma happy birthday nyankopon hira wonya okese na fi wo mo akoma so ade nyina embremo Esther Fia happy birthday to you in advance happy birthday in advance and confirm Esther Fia yema happy birthday in advance. Koyo ye hwani sorry so. Say Tamano. Yeah Tamano ya me ya doma echna. Say the zigia ka no penifo no be dikan akopre chire nso ye be call later part of the day. And you say the nyina nim no krum pap ya me ya. Nti wo hye tamafo bo se wo ba. Yeah we are coming. Yeah ba. Oh yes sure ye be ba. Nti no womun share ho nyankopon ya adoma echna and holiday no bash no Ghana henyen be bia wo be dey 3 days back to back. Oh na say nefu amiensa Friday Saturday Sunday. Oh that's fine that's fine tie say be ka bezi wo anamboa say edan bibia ye krado dey bibia de na kwa hits my Bismarck benya dan Kojo what problem was me pese me hu say obenya ba bia obeda na because some tell say obeba na ho obeda me amafo ba besra no on me na beda da say nya sana mo kan sa asem no amafo ba besra no Hitman say nya sana kan no me kan say amafo as for ba besra no because Hitman wo minim say on kwa o one room ahomachi kra na me Bismarck so what the one room ama no me nya me personal room Bismarck didn't want to back on so no can't get to see no reserve ba can't get to see Voyager Hotel It's Obia room you sorted. What's the hotel from? Voyager Hotel. Yeah. And the best room, best one day more. Community 8. Into Voyager Hotel. Community 8. One I demo the media can because one day. Voyager Hotel, Community 8. And what's the Bismarck room there? Bismarck and one 2, mammy. Yeah, man, 2 rooms. Now 4 doors. Certainty. Now so are the 4 reservoir. Unse show bisa no we yensem training na wadofo a ompese do omokwa say dey am after program makoda and now dey man da ba kopa na adofo do so kan trust am makoda sare we say da adofo da makoda kan trust sare me kan trust me what no to na dey usa o say da adofo e na makoda one room this man no after show na adofo no be kwa akoda makoda one room so nya 2 rooms so nya 2 no nya ne personal na adofo no so nya ba ananya sa cause me o catch me say from 8 enumerate 8 ekopem 12 obewo 1 room from 1 ekopem 4 am ade chen Saturday no eno so no obekọ the other room
My Monday is a holiday on. Monday say yes Monday. Monday holiday. Tuesday na minim. Monday say Monday so it's Monday no. It's way a long weekend. It's way mess them with there. Get finish saying. When you just kabia. Crumpab skabia nim. Event at this artist was wa. I mean DJs e jina mu now 24/7. Event we no a DLFM and a Crumpab and a kay on Toma Boma. A the Independence Weekend vibe. You did bread for so I had 3 days back to back. What the answer beba? Nafi waba enjoy home. Say Adriana na wope. As a free. Master na we dey o trend den. Elizabeth Mark dem adum no baby girls. Na matese nuana no kra no Bismarck mu say no mo mfo musika nto hwe. Tie the woman here kwadwo muni special food muni special food and so as certain stand wo hono ma adafo a wo ba na se ope bibia dia kan kete se muni so no de ope bibia enuane ben sa no moye wonum se Ghana Independence Day enti ye Ghana enuane pa e wo Crumpab enti muni special food zigi ntina mbi se enuane o moye no se wudwene wunua ho eye se mpese mi fufu de se Crumpab akoko ne nye sa abrofo nkoko local akoko ni local mama kuna tutu local no anya local akoko ne nko a confirm nso wo ho ana krokro koko nso e wo ho ye wa akrantie wo ho tie kwadwo akrantie wo ho ye wo twe ene ye wadoa e wo ho otwene adoa ebenyo ofui nso wo ho ofui nso beba me pepa ayo ofui tie kwadwo apesa ne ofui na mpe kotoko nti na mpe apesa nam no me wi apesa na ma mani jesena hwe apesa nam enti no wo se enam ni nyina e represent enam ni nyina ade no ka kotoko asebo pesa obeto aso se de obo to aso e oka se bia ba ho de wa pa de akokotoko no kotoko nti ye mo na bro mani apesa ho basa enti kwadwo emwa ni nyina represent life e wo Crumpab e de china e be ya do ba akrantie ba bibia unim ye besre adofo mutie hwe brana ye bono du ba bia e se otumi kope ba bi kwatena na dwo ho kakra pressure si eso anka na doso tu ka se de bia na wo nko a na wo yire ne mama mutifie sa fani pie so oba ne nsa ene ne ko Crumpab na mo nko feeling fam we ya nyem kapre wo kwa wo drink bia obenya ne kakra ba prepare chiri eye senya nti we de nya se wa benya oti afaka aba ne prepare chiri mo so am wo mo nka nchema na ade ano fa ne bra na mo betwim fam eye normal na 3 days ne yankwaji ani kakra na se be nipa beji ni din keke am pro nyini chire DJ Hitman we na bibi na mpesa me kai we dey tiefu e be mo surprise ochina nyame aduma dwumedi na be koso no se inshiraba na betinem anopa na to 10 iti mo area ho surprise am zigbi enemy event manager ye dey mo ne se dwumedi na be wo studio ha no ye be future mo so was so live into ochina wa pesa dwumedi na ye be wo studio ha no wonso pesa wonso ba so na wonso be kan wa onya phone so nkomo e be sa woni asa wutim wo studio no studio no ye dey nyame an mo chakra ye Friday na kenya holiday kran ka ye kanawu iti ba ko e wa ha what say studio no ba ko ha ye be sa set ba ko so Crumpab it was about Crumpab na pano it's about program so upasa kasa wo so say wo chire wa asa wo studio no studio ba ko be si Crumpab from an pana 6 na to you na double studio double studio or channel double studio eti sine nyanya ne sa ye hwe ni mu se me adom achina adofo no destroy the hotel and then bofo market otia no pay so nim so ne de wa fa so a enti se da no para me kan ye se ye ne wa fa se ba kon din mapoku a ye member edema obo for Michael ono ne wa fa se ne mapoku ba ko ye se ne mapoku ye me meti ni birthday no ene ne birthday enti mapoku so o wa shaman enye sa yeah sure no unim no ka che mapoku ya se ye behwe na nim wotama na ka che black officer me chia no the don me chia no me nka hwi o de me kan say me chia no asa black officer me chia no ne lady me chia wo no na wo fa nso chia wa the ububa me se metebe ono so tebe wa ya da se pa mesre wa ya sorry apeko bi mama bize no fa njojo na akoma wa obro na se de obro me pe Lumba super ana pempo DJ ma na be pa me choka kana one me kasa we kura ya gum nti but ye share tie football e china ne be wie banta ne ye be wie china enti ebe bo fan na me ya do enti mo ni ho kire na mo yesa no then ke ye twas na ndra ne pastor
Ede buy say drums no bona soro no. Sisi ya no afa ma no be 2-3 wa so no munti. Opa osema ni nyina ma esi a enkwan dodo na akora ba hwete. Eno ne ma endra na sofo ade aba de se ka ho asem kakra. Kenye no kra nkendra nka edisi. God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. What was it? Matisse say Benaba. Benet office. God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong, both to defend forever the cause of freedom and of right. Fill our hearts with true humility, make us cherish fearless honesty, and help us resist oppressors' rule with all our will and with all our heart forevermore. You're from a Hitman. Good morning.